catch no be no be so catch no be say some Asem Mpe Nipa no ya krado ya ready ye ka obi catch that santima will be chira santiman ene anwumire wokoduma sam wo wiafidie matro mo be die kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba ye ni achencheku chenku a ye dia tumpan eka ekire ye kasa ase na krupo twedi apobasa yi adom wokutwa nso ne nan kansuo no ene wa maye ho amasem eno ti asedan kuto ena ye de ebema sa papa we enya asem ketu akra Timothy nusum saprensiames seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yan shewrade ne tene kane na dia kanyina da woso de beka yan ho medical catch tiefo nyina say so de kan ho dia na a full package ubiemu a yedie safo wom na o de bebie apona emu atoto enyina da dwumadi obeto omra samonka sa na the nations anchor of Alumba obetene nka ewo dwumadi we so ohene yire ma me yaboa akua asuama bronya boya abrewatia obetene nka ewo dwumadi so na producers ya wadawroma yanya bi ede ebesemo ene anwumire sima di ka cho say aha ana abetem panisem aha ana abetem komode aha na futu sempa ene asem checherencha yebesuamu ade no producers ya dawroma ene odi biagu apaso na yebetumi atu ne sre ene abasa ede amamo kokko search Fletcher ye producers a ene nkwanta bisa Isaac eka producers no ye ina kwanta so twamani na so a ena yebegina na wokọ master control room waso so a Kevin Oyata wone Azuka omadawroma ena social media applications ni nyina da obetumi ehuyen ewo so na se wokọ Sompa TV waso a ekọ bagye sempremu bema na obeteta ha osisinya yewi yenko na obema signal David enso ka ho ene edi atwago ewo Sompa TV no so no na sa na ka chire wobi ono so ka ho ena eso na kofro bofo bema azuketu ami pebre na say Yaw Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atweme ansan yakosa me na meti adwam na mde Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so kansan pia wose campaign ye ko akọ yanim ten na yehwa enya asem keto akra omra samo bibia bokọ de Oforisuo nyankopa daroma bibia bokọ nenso ye da nyame asisi ye kama se nebena de yeko nti bone bia ni ya tiefo ne ahwefo ne ye listeners na ye bompa yo mama se nyankopon mo ma hoden na de bi o mo fantie ye na ye nko ye ni Oforisuo apart from that bibia ni wa ewo nti ye nko ye ni okay the nation sanka bibia bokọ de radia ya de ya o de nko ache ketrema da bodwemuje de afurusane ya ka kire Yaw Osei nhirane ani de enkanedine na yadana sibium dia ma yatifo nso abrabo titru serial callers yibewie adwumadi omunyina abefre awade nhira omusa akwan so na ajase wodwoso otompaboa wodwoso awade nhira ne adwoso fo ati adwumadi nyina goso mahena na akwasi bosompra oti adwumadi nkwaso na yewura opemso otumfo se tunyamekese ne nkwaso ne wofa mechia no ba bi obia obinya asebia anko beyebi nti na menhira no no nhira ma me ni ta hotel so ya yetna se afutu sem no a ena nkofo he ne munti fatwim ne yeso yenya bintim emoya mbesi so okay enoti yadi kan kacham se afutu sem de dan ya yedi bi bebrewo eno ena yehwe so ede atentene ya brabo eno so eka ya sudi a Asem Mpe Nipa yede eye dwumadi ka ho enya asem ketu akra orofo enu ada ya busa obi se botaye fasi wani so afutu a enu ada yede ba ye no se pebotaye bisi wani so na dachi ankwa ma bi no unya sika wa anye ne basabasa na wa anye ne rof eno ena ye ka chiro bi bu se wan kasa obotaye ne se wa brabom Sani ebuso odede bi ena nwumire se wotum paboatu a wokọ a woba wo furusane no ena ye busa o se Nyankopon aduma boa wo asabre watumi anya adwuma bi eyo no wanya baabi ankasa aso ewo sika fam no mi busa o na nwumire se wo botaye ne sei ade bai ena si wani so a wo pesa wo ye no dachi asetena mu
na empo kura no se obotaye no wahu obotaye na antumi amamu a de be potenti na obotaye no antumi amam enanwumire eno temi Oforisuo be ma me de me botaye betu dwa kire wo se sabia ku sabia nya ado obia wani suade hunu mikro Asante Mpe wom na woni me bedi madanse pa se eduru baabi no se wohia mikro mu eche se de atuma firi yimu ishirimu mapai fite enso na me yakrachi ni bia mawie Kumase polytechnic ye adwuma ho aye den na mentumi entra fa akonfa mensan hye me damri fam eno ntime de botaye bi simani so se sa botaye we minim se eden ya metumi afa ho akọ na metumi afa ho apie wo yedie kwa so eno ti adwuma bi na me maame ne me papa ye eka wo madwuma ho na omo ye nkokọ na abra me maame afiri mu no na brabo ne me ya di chimhia kakra me so ba bi ana pan ye de ta ho ana wai eno te ma brabo ye din kakra maame enti me maame firi mu no na me papa so ye adwuma wo tepa enti na akwa ye se ebu a na omo ye mu nkokọ ne si ho kwa enwoma a omo de ye nkokọ ne nyina so wo ho eno te odunfo bi a madamfo no no amempese mebo ne din wo yuka brochi mamu no pema asem yi pa o mani misikabina ne mudu eti hana botaye no firi ba yesika ne beka mensa na me share datena se na me se dabi yaw se manhwe na me di momomfo achi manhwe na me sa akoye na mfosem na sika we se mamamfo so amaso adachi yankwa ma bi ne meye mobo eti fiti ase edi nkokọ ho nkomo na enhranka brantie bia na eduru ba bia na obehwe me maame nkokọ no ma na ye frɛ no kwabena watu kwan kakra otretre me dadamia kofa nkokọ ibi na Nyankopɔn da nani munyam adi me hete bronya biribi se na me san kofa wo mo to ene me nei ene me wo portrait family seka me di sika no manumu a seka me de koya namfosem sen kani bi na namfosem ne momonsem yenko ha no a kabotaye bia me fasi mani so na ye me maame ne papa adwuma kan tumi amem eni to odofo eduru ba bia se sika bi ka wonsa wo se wo hwe ginasie na hwe obotaye bi na de sika no ko ho ebetumi agina anotina mibuso dede bi enanwumre se enanwumre wo botaye ne sei ede be na odi wani asiso a antumi amamu na de oni wani siso a antumi amamu ne koye den na antumi amamu na boafo na enanwumre asema mibusa no anunti wodofo wiase abrabo no se upe bibi ema wankasa wonsawa eduru ba bi abonsam ontumi moba anunti na asema mibusa obi ni se srena wo bia wo botaye sinani so se Nyankopɔn to ne nsam a ade we no opeso otumi ye nanso so yenko bi yenko no kwa enti na nwumire me ma asema mibusa ne se wukura dwetire se wunkura dwetire se Nyankopɔn to nsam anka wanka se wani so ade hunu botaye ne se na nwumire eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo madame botaye di omuna samwa Oforisuo that's yanche ya tifo ni arefo nya omohwe na minche OT fashion wa bako run about OT collection baby I will be an channel tale papa feed there okudu bako run about so unza address na ma shepe na OT collection yanche ya tifo ni arefo Cynthia ne awofrema ne maame Dora omo US mem ya chai nwanom me maame amase wanso fi UK aba babidu one ne kuno papa Mr. Kutu de nyame ase
my sister Jaran so ababe so fi Germany memti e mo nya kwaba Oforisuo botaye de me gidi yesesa no ma we yakeka bia kwa ya fa so nipa bedru samre yakeka bi e bia nipa kwa nante e bia nipa kwa akodu ka se eton no ma ade bia dwade bia no nipa ye ne bi da me ankasa de actually because obi party mama mizika se we no botaye na fa ya mbari asema bresa menenam makacho se matna kura sebi dan ye mi no de aka nyina ye koku ne kwaye ewo wasamam e fro tete kura nti efiri wono nipa bresa me papa because the member to makache nipa da se ne bia sa warija ye no se awalija ye wuwu mu de ujaya eye na awalija ya mfaso bia ni so no ujaya timi mankora ye basa me member to makasa awalija ye ma nipa ye break kakra ewo wias na so ahye den ya botaye ne se nanka yenim se ba bedu samre na me botaye pa ne se ekom wo wiase because ekom de nipa pen edim botaye se nka Nyankopon so bi cheme 1 million na se me ya adwuma na minya 10 million na nka se sika no me bom pa se Nyankopon me botaye se obi asebe wo ye street boy ana se wo pe bibia ya na ekom de no ka Nyankopon emo amena se nipa no mi hu no na me ma ne bi no no so fanto bibi ni Oforisuo ekom ya badika kase yakoba brani bia won kan so na yeton ya kodu baby so me kase ma ton cho beta we ni we socks 18 sa cho betai ni ekwaje ni Jamestown Oforisuo na yogurt na midia kodi ba minisi kama sebe ni epemache na mi aduane baye Oforisuo enya semketwa so ho ni papre Oforisuo galamse na no ema sei e de na wo takwa aboso menem papa near fro golof and we be near fro golof or more the omunim it is a galam say ye na ba ye ni pagin tahane galam say ba ya chewo na no mo kwa mo fa so mutu no na omo nsensu ene na bibia ba ne ade to fo so me mom de me botan se obi a wotie bia de kuta obi ano woni nipa omo ni bi nche afutu se mam de be nipa no because fo so se wo hwe Ghana ha ene makacho se enyafo do so chan sikafo na enyafo de sikafo ndo musika ya dai ama yakofom nti ye besre me de me botae pa se Nyankopon mo ame na menya bia me ne afofrofo so nche na moa nti ye ne sa Oforisuo me gidie se krono ani bre awudisem no ebeboa Ghana sikafo most of them little more than na ye kasa bi se Ghana de utim nya de wonya sikawo mesre ma obotae nsusu se edrume bi otimi hia obi wo sika na kola one ne ye adwuma ekom de no nimpa so se mimi ne di ya woni di Oforisuo mesre me botaye pa ne so Oforisuo se sika wo me ho ifi sankola ye o mabane na moya so mu fi Niger ne ade Oforisuo drume bi ho ya na mo hu ahi nanso wo hwa kola bi na obegina wo Oforisuo se ka wakoma emprim wakoma ade bi a wonam bi e ka wakoma se menwa bi wa sa me mabedu abroche menwa mi hu se Ghana wo bre iti e kama kuma se men konfa mesrew entwentwen so to anamonte na nyame na ne wo kasa timi de me botae ne se Nyankopon ma menya bi na menya bi a menso me na foforo nche Oforisuo me das okay mizo drink no awo dwaso 5G miza no so ewo dwaso aponto ne abadin tuo nyina no orofo mizo drink ne 5G miza omo wani mu ase ochi akokọ nam kan wa beboa papa bronya ebebe mizo drink ne 5G miza Courteous marketing agency wo mo ene di mizo ne 5G miza enso abadwaso manager Daniel ewo overseas 21st clinic ekwa ni dusupu yebenya bia to bikan supermarket abawa sister sewa anomanyi post office yankope mizu 5G mezani bi mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University mizu 5G meza yebenya bia to na Sachi Enterprise wasafo abinchi woni VIP car park no na edi ehwenu mu kwachi company limited we poe mantemu mizu 5G meza sana KF Kinju Enterprise woni no hotel na di ehwenu mu so am he yopa mangwa brosana se mizu any 5G meza ibenya bia topa clinic of the moment 21st clinic or for 21st clinic ba ye na siatica wo tu ase no enya asem keto akora ya de bibre biada se ode kodom 21st clinic obehwe so ode bibiduru ebetu yade na se na ode ama no atumi akọ onwuma so laboratory ne scanning fidia huduo pi okọ 21st clinic se fidie we eno odo befam no ode na duru no account Ghana fo hia yare sa o ne sa 15 branches eno ato apete e wo Ghana memha Kumasi ahwa overseas oni Alpha Radio no na ben wo boase cancel quartet called Johnson sana dome market eno so nkran na sunwane nkranza techima no koso so 21st clinic e wo ho na nsanye ko Europe
na yekosa asiatica yade ne yare hudu bi ewo Europe sabre omo ewo South Africa na South Africa no na amanfo sabre no yehwe se yede ema no ebema mo na mo abuku mo appointment ye saaba no 0244 915 116 eno appointment number no na oba Ghana house so a yemfre 21st connect 0540311311 0540311311 or for some patch de na dru hobiem na medical catch was say yahwefo ne atiefo ene odo amode do Sompa TV ene Sompa radio no ene Tarawa media dwumakuo ni nyina no orofo yani aso papa no okuru ni wotene nsa na yantomu ayekiri emfie mienu ni mu anwu yani mu asio orofo yemfa ntoma ne bi ma makrafo nkato medagya so wate saa ena emo anwa tin tomato sie ene ade bia yedi ase de siwe beche bia no odofo momfa bi na yemfa nom saa afue na eduru ba bia ya no masem o yapa na se yeboa wo mo saa so asika fam no soso no odofo se ubetumi aboa sika fam a momo number no 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 or for na manfo elfo soro ha edu omaye eba na me ka kiro se ya bompa ye gusu wate na fo bi omo ye bie no awo no almost timi awo papa omo Sompa acha de enkoda Nyankopon de bie sa kwa no ene to orofo ma wo yire mfi so be bi na de aboa safo yi express group akwantu sam yemfa nkoda no se ye kosua de se ye koye adwuma ewa broni krom no express group ene kura credibility kese pa wo nguni hu ani aseda orofo se Canada US UK Australia anase Germany Italy France na peso kwa na express group betu aboa wo sa kwa no so ye ko express group oni ene nkodi nkomo ewo ya desua ho ene akwantu sam nyina Kumasi Accra tema Isle Gontakwa de sunya ne tamale bibiani obehu express group ewo ho yenye abanwate na ye no mo entwetwe nkomo enko akire 0249 000448 0249 000448 express group and American phone na media amount ya de bia ba wiase ha ba ya che na kwasi broni friend pass ye eno ni koku no saa ya de no anhwe a wo mu ne ya de mu bia but wanhwe ye ebetimi adunya ewo nipadua mu koku tisu nipadua koku poma to dru ba bia uja na koku moja firi mu eba orofo koku na ye sanse nkyerene no udwade a wo honam eyo ye koku a na yenkope koku adru papa na anwumire menton bi dia mawo a ewo sa wotobie na wotumi editu ya de ase eya du papa ye 3 ba center na du papa bi odi abadwa so 3 cool capsules koku master eno no odi abadwa so manfo dodo no a ede wani egusu a woto ni tuo nkoku ase na over the counter for no ebetumi akokole na ka eba dani heba Mr. Heba ene apidank enkotobi ni ante so mfaso oso pe ba ku mienu bi ato obetumi akoho no akotobi na de tu koku na ase 0546107107 0546107107 yenkotobi na nyoma enkonkai emfa emawo orofo eduru baby a imi pro services wo frewo imi pro services men kan tro se wadwuma no betintima mana yeye imi pro services men kan tro so be ba wadwuma no pa na se we nyina be wiem de a na ne meeting ya ko no China no enya asem keto akora wo se men kan tro se we take it ho ka no ene wo visa no ho ka no airport transfer no ene hotel wo beda aduane a wo bedie ene meeting no ho ka nyina no orofo eyisika keto abi eno ntino yemfra imi pro services na onkyere yemu se de be ya adwuma ya bi epese mu ban no na yetumi enya sika firi mu no atumi akonkai pa e de amaye 0244 924573 0244 924573 and 0503 719 515 0503 719 515 imo pro services obehwe no adwuma no watrim na wode amapa obotaye ne sei enanwumre abrewatia ofoso be ma medase na eneme call 21st clinic me hona madwum papa mkoye massage wo ho nti ehofo ni nyina ma yenche manager Daniel ne
Dr. Yusuf any woman wo ɛhɔ ne nyinaa Nyankopɔn kɔ so nhyira mo na of also meba na metofa me nua maame ke ho mam kwandu wo pankro no dwom na pankro no dwom fo se ne asia so Asem Mpe Nipa dwumadie mo no of also be ma meba me de mole pan ma ne ba yenti ma oba sewa okọ SD oton emole wo ho nti mpajo yepon wa na obi ade na ade aba bejeje na yi eti ye na se mam sewa mole na ade ba ayo metewa na okote bayo ebedi banku banku ne banche mole so na ode baye to se me famla na fanka banku ni nti no oba se wa ya oto mole wo ye friend se pankro no dwom ye dase ena sister Evelyn so na si kone mo amowo nyina awrade asomdwe nkam ye da mo se papa se dwumedi abrani brain nyina mo fa eni agro na mo koso ahwe na mo tie yen na ofoso bema ewiase wo hu se wo ho ana wo de botaye se woni so na ansa na obenya botaye no wo se wo kai ho baabi a wo fire baabi a wadu ene mpempen so ya opese okodu wo abrabo mo abrantie bi wo ye ball boni wo ye footballer na ebibrem ha se no mo no wo hwe nipa ba kwa mani gye ne ho a odwene wo botaye esi nani so de ma afoforo a na ye Sadio Mane nimse ni din metwa de a Sadio Mane oye obi a ofoso be ma okana brabo mu nsem a ehye nkunan wanhwa a ubesu wo ahyase no ne yesi obrempon bia no na ahyase no ya na eketo abi enti da bia no sa wo hwe ba bia na mefre ya da ne da metena fidi kese so a meka no a mansusu da se bre bi be drama me ma beka sa de akra mansan yetie efi se na ka menka ho kra na so memo me ho abonfia na me yere me ho sinkete ntrofo so be ma onyankopon ye mani da so ne nso nti no waye me nkakwa de ma bedum pempen so a me wo mu yi me nu akire enche obi de eche me bebre many times but baby amedria nam de hoahoa me ho eye no nyam hye kese nso e de ma awrade ene me ankasa metu me ne mabusua nyina da ofo so be ma wo hwa abrantie ya eto da bia sa watch ya mema watch ene nkura yi na eboyi leather watch black ya ne a eye 16 ya na akire 6 na akire 10 yi wo hwe ne sika wogye a eye ade a emu odu papa ye na so no ebi wo kora fu ekita no keke no ofo so be matimu se ne phone no enye fu ane boardin bi asa o hyentade anyentade ane boardin bi asa ana se na ho fama mu nyina no ene ho ne ma bi ene ho obehu se eya aboden ka obi anka oje iroso sesen ene pastel ado ahodo woni sika mu nanka obehu se de wo mu si dress ne ade nko be ni ti ho se styles ne ade nso no obehu abrante ne se de wo si ye mad na so si ye cam no eti se de etete no saa pepepe no wote ya wo hwe ni kuro ya wo firi mu a eya ade asese wa pege sika botene akwakosia ya sabia kese ya 455,000 euros na wa page a wode akosi hospital no wo hwe school so ahodo nso a wasi wona kurase a eya ade a won so no 250,000 euros ena no so waye sika na wode ye no asa odwuna foforo ho wo hwe bible na wakacha wa say ema ye nwune ye nkwan ye die ho abribia no ye nwune afoforo nso ye die ho nsem so eno nti One Media Foundation Dr. Blazer Foster baby o bi awrade nkoso ensure na onye okese oni Mr. Robert ne Sompa manager Daniel ne manager Ofori panyimfo amudi dwumedie yanim awrade nkoso anya mo kese efri bra ye omode Sompa chade ba no fo so be ma ama ebinum sedi ahye won funu mu ma mekai ababa wa bi a wonyanya mfinhye aduana na ode nkola nsia e ba ase no wani mu ana betoye sane papa kolampo ni kunu no sa ene baako da no enya nkitahudie won pem no said ye blonyal afra say papa is Dr. Blazer Foster ton safre omu nyina bra ekobode mu wo ye friends Kumasi Sports Stadium wo na wo hwe mo ntomane tentimantes anwa sika wode ma wono mu a ofo so be ma na ye ni so ekunafo emoblowerfo enwisia ne nyanka eyade a wode serie ehye won mu funu mu ye funu pa ye se ye mfa nhya ben blonya ben enkofo didi o ma wonum so didi ye ema won ho to wonum nte no ofo so be ma said the Bible ne ka se ye nwuna foforo fo ho no me bota ye ne se me so nka metimi ayesa
because nkakra de obedi krampo na ehye ya funum krampo na yehu de wo hia bia na awurade kan yakoma yetimi ye no na e de ama no eti mesre nyankopon se wo mo ayen se ne ebinom ye Dr. Brother Foster mo ye no yeso yentimi ni akire sada na kakra bia so bia benye bia no eya na ye nhura boso na ya ne yankasa no ye pe na se ye pese togu yeso wo hwe sade atwere samaka wase hwan ena ma miasafo awurade bibia ma hye na nemu to abodo ogu nso ne dachi bi unsabeka afoforo binumu afri bese mfie miensanie ye hye adwumede ya so wode wo ho hye mu Sompa achede adwumede no emfa wo na oteku anase wo sempoa 10 cities 20 cities emo kura na wo a mesro fabra na yentimi emo afama dodo na se be ye ofoso bema ye bema afoforo nso ani agete se tresem no esi aka no erade nhya wo bia se wo ye ne sa na mede ma asem twato no e bia wo momo number Sompa achede opese obeboa Emani 0598 459802 0598 459802 mo amubisa no mfa na mo sende di ebeba yetara 1 media anase Blessed Foster onyankopon hya obi ase wo ye ne sa ama bibia so atimi akoso amanyofo so be ma medase Deneshi Sanka ya awurade nhyira me nua Kojo Bafo one mebra kwaku omo US abrochimam awurade nhyira omo na onye omo kase na afi nso so no onhyira senior contractor Kofi Job one Mr. Yaboa ebebe owo bia awurade onye omo kase Kojo kansa lewe na fidie da hanumre ya wotie one ne papa adom chiedu ya nso machia omo enumre nso so ya eminta so ya ye ka determination enema yemu bi yaduru babia yaduru nempempi onipa bia wo enwinta so honhom ana determination wona brabo mi se adewe na mepese meye na meduru ho no se eduru ho a enye ne mama fi se no onim se obeduru ho nia onni bie no na se koduru ho a na ye no bibia wo ho iso bi o determination bia nim se we na mepese meye but meye akoduru sei abrantie bi otodwome ya friend sa akode o started se wo rap na artist na wosro ni bibeso ni mu ayete se yekoshu kujaye na according to my dance de ne se woni sa akode ye ko ba bia sa akora onim rap na di achi ne agidine no watika ma no hu be board Sompa no aka cha se hey small time ubunzi atre rapaholic na me daso na omo sere no because ye duru ho na edi achi di ensem na akwa ikeken na that day me tie sa testimony a free nyumtuni bia na owodini na ene wono mum afropo na sa akodi agina ho ampa na hwe be board bi nso so ampa ni tiri kakarakai na daso no e kire se no wo vision no nim se obeduru na ampa so woduru ho nti up to ne se ya hwe nyumtufo ni bi na be sa akodi life na uhunu se omo life no obobi ba niam bi wo ha omfa nyane ho firi se owo determination wentazo obi se wo ko baabi na onyampo nuri di ni kwan so de niam bi friend life up to ne nipa wo yitire ya gentry tire wa nimtufo nyina eyo no a up to ne nipa 100 draw ne ho e wa nimtufo nyina eyo no a up to ne nipa tim so dress simple ebinum kura aka ne se oye stingy but they don't know so ya adoye pa but onye ne se ne anafo ye firi se o vision ne mental so bi se obeye bibi ya ye kwa de besi ya bra boso a eneda bi am ka se duru bire bi se ya na me kuro mfu enim me pa ye mahye wo mfiri se adwuma bu obi ye adwuma ba da bia ne ye ti production ne ye Jones ni na obi afre abusa se enti woni awo ye ususu se bire bi ba ma okotu ajaku ana okotu lewi ana akokumenu wo bire wo se wada de nyina wa hase na maka kire wo se de no mu nim so mbeduru no mutimi ko ye ne sa na ye nso ye beba ayementa so tru sa amenta so no sugu amfa ya amfa baabi adwuma ekodi akira amfa ya amfa baabi ampa eni so ade hunu na no mo si ye nduru ho no ene ye duru ho ene wona ka asa nyina edi adanse ese meti akwaku mefa fun afre Kojo obewunse ni nu afre no obepeke mefre kwaku obewunse ni nu afre obepeke papa ejako mefre no obepeke ama o pikin poensa ankoye boy na no wo akurase no amfre me wo fa oka bishop e kire se so nipa bia weta so be ya de bia ubeduru ho ye wo ye kurom no na ye kurom radio station friend nananom ana success ana sabe Genesis ni ye nyaso mpo ntran nkasa wo
Inti how much more so obedwene ho se bire bi ba mo abakumase baby onu mom upgrade ne ho a opa aba no ho mom na wo mom ko start ya firi abrahafo amfa eye winter so ene so moto obi kra me obi timi pon adwuma ntem betena se because Sompa of abekasa nanso nam ne omu nyina na ne nam wo na omu mfama ye hwe wo ho etire se abrabom se o weta so se wo kɔ baabi a tora bi a nya wo pendi a wa wiata so ne ben won sanka emanu mu abawrade de wo kɔ different level nti wo de pereko wanim na baabi a osusu se bi wo no anka wo pen nye wo na wo betena obi tie ye se si ne wo fa bi information center okofa ma kasa mu ba ko pen ya be wura fia papa na sum adum ni je wo ne mu se o ma comment na na se bitafra che wo ye nsam twani no but the intaseme wo mu a efe na ede ne se si wo ma we ye mu na bem no oto akoso a ne wo fa information center ne de enwu de nanso day will come ne wo fa be connect ni information center no e de Sompa because ne wo fa ase ne ye adwuma wo Sompa sa na abrabote weta aso se wo pe baabi akọ wo pe bibia ye e dance bu a obeduru ho school no obi a wa adwena wo de namu enti ma wenta so nkyira wo se course na ye no e din sa de ye kura me ye best in class so onya kasa sa na besi wo abrabom ubo nwansa edin obi ade na no ka bi ampa wokura wudi first na edin de nanso ba bi akɔhye end wadi wo a wokoro nanso sa wo mane ya bambuo no anya menta so na ede na course be na makoyi ma anya ametwira hyem ye be ye ne saa na de ani he kɔ ho ampa wobɛkɔ akɔtwira hyem because enwenta so no ene tumi e woketrema so enenam enti onipa bi abrabo a wo bɔ no se ne ya ubisa se de na wo de ati ni so botaye no ene sen a o so timi nya botaye unya botaye na obeduru ho minimo bi otonsu o botaye ntiene okura fie safoa eye ne dia na busa se cement bag ba ko otonsu dodo se na timi akoto nanso watima to asifie no bo bi ye lecturer odaso han dan e kire se unni botaye a obobra obre na ye ukura mu bi anya botaye du beduru mpempenso bi be ye ni munyamhye ama no wabusuan yaw. Okay, enuti yamusa obi se obotaye ne sei enanwumre na empokura no de u focus yese ye obotaye no abamu ama wana na se emma mu soso de akwanside ene sei na ka uhia moa bi ena wo fa bi amoa wana eno ena yebusu obi enanwumre 0554931931 0554931931 0548 now 31 0548 hello Majo so Peter as of moonlight No, okay, hello. Mr. Enoch, aka Nana One. Bako Obozo Botaye anona bro television na me fasa kwanya we so na mada mpayefo a no studio ho nyina afi e won ra kwanya so ko a madema na so mani yi pa de mo nyina afi na Obozo wunim sana ele me Botaye sa one day me ba ka kasa Sompa anti anro ebem mo tembi ya meka teni pa bia se o wani so se obekwa abrochi a ikan na koye passport beto because when bia me peja ofiga na fa ngosi abrochi enti se woni so ni pa sa pese wutu kwan ko ade ikan na koye passport beto Obozo me di mani so se afi e ware Obozo me wale me di mani se afi e mewo Obozo me woye enti me kwa wale na mpachi o mi fie abaifo ni wana so ni me pese ni pe bi afi ase ne se wo babra no na se wo ye wadin se adi ya mi ko ye die ni de kume
apraketro me yesi abasa mi beba me ho enye sade ma me ne kakra ofoso yebeko enye de obeye timi pa konya wo so ma ka ti obi oti so mpare se ni so di wu bi esi wodi so no tem ko wonim na ye na ba ifo bi eni wono ma no ba se ofoso me da se no okay hello Udin baby a free Paja ne ma ne so kakra ma me wadawro ma free ba cha senya ma me yenti o be pa cho bisu so ma je che kakra we ni program ni se bibia udi be si we ni sudu e wo se unya didie na unya resimu now oh so because one more so now what say fa all the baby I what na but I no ka unya dey who ko duru ho insino o say ya boy am so na ye kokko ye nim na ye nyedije ni ewe taso ni tu ho na mo ni so yankopon so de be boy o so be na e na wase no okay hello wahiri hello baby a free udi katachi hello what menka bajo me tonka baby a free udi bajo me free atiase abi matiase no okay bajo me tonka emo yini free so ya besra se ofre TV no so a na watwe ho afri TV no ho ana se ube low volume no ne di komo phone no so saa na radio no ye no a bebo na ye ko akoye nimpa hello good evening majo so ma me baby afrefre udi me ba so me free do ofrefre ka se nyame shira mo pa nyame shira amen uma yesu ni ma bebre nyame ko pon shira mo amen no okay hello Ninti Fosuo. Yeah. Fosuo Pizarro ni me do kinkas. Maton kan dada. Fosuo adawro ma me fa ko yesu na me ntia bola. Woye mu ba money e won kinkas chief ma mu fie ni hye ne mu pe. Sabre obedru na abante ni wa bie mu a customers no bibia e hye Sompa Asem Mpe Nipa. Okay. Na Fosuo ne asani so awde abai so no ene masem mu sanse aramoto bia ni wa bitima brabo mu a one fabutaye anani swadi hu ankanwa ebe wiepeyo ejinipa bia no say ekukọ ne yepe nyankopon hira na brabo mu nkunim die nso estobia hwehwe one kwa so no ne be hia se anamoto bia wutuo mpo aduane a wudie bia wo ye bia wa asaso bia no esase butaye di makotene na butaye di edwuma bia ye di makotene a nyankopon me bre nyekwa Fosuo Pizarro nkenkezu makrao no okay hello baby afrefre udi so thinking guys pani yenti o pastor friend confused okay say one more case we say botaye bia so odi si woni so na wo show ho de bia o peso kudu bia wo betimi akudu anno kwase because we hu efiri wo mu na onye didi so wutu anamo bia de wo bigine bia no wo betimi agina ndamase Yaw Osei nkomo no okay hello baby afrefre udi me free aboso no okay pani yenti o sami ni ana fali na kana brabo mu so when you vision na won the brand to ye bo fali na so kana ya me pa those days ni as you were practice no be ni say as you have been sometimes when it's natural be there then mo ana mo gine say man create me use aya trata nti pe bia wo na wo ni ni betaya tinyama na brabo no boy ni tipoda opa he said the guy back will connect say wo person wo kwa bloki na wan kwa akra he can go wo person wo kwa bloki na say wa ya passport I will see ko is on a chabrabo Mr. One quick step one far drian to when you have been na masa wo be chini ye wo kwa kwa bank class
he can't survive. That's it. Okay, hello. Hello, for Patron, when you? For my million. Auntie, maybe be a boko dear. Yankoo Padmo, now also. Come up, ain't you? You can tell no other phone now. For the American say, and you may a Damasi. Your bomber basho. The question is the idea. Wow, on our bobra. How do you come about one? Maybe I will try with you. Into the extra, some are more telling you now. I say again. Just so you come more bra. Now, wow, no, did you and name a good yaw. And I must say, I give you no right. Okay, hello. What primary school? The exam and may say me school. No can you make my bama family? I'm out for good school, not for good school, good school. So school. So I'm putting on my mental school. Me, I'm a good you go down and the good school. They listen for them in the cloud school. And then I'm about to go. My mama back to master. And then Yam can man this na the day. You go for them back and maybe to be and maybe one by the in the video, the media will have to be I feel you do extra. I can see actual. If you have a master, you can do a jam of the brain. Okay, hello. 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 Baby, I'm free Dean. Hello. 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 Your friend says Exodus. Exodus. We can say you are. Yet you Exodus. Hello. What about your one free TV no near Dinkomo and now be doom no near Dinkomo, a babua? What you make? Yes, because that's you are. Yet you. Ankasa. Yet you. Boss, I am a show pa Mukuga na moya and then I am you pa. No, there would be two no. I mean, there no problem there. Osha, in life, there, when you have determination for something, you have to work hard towards it. When you work hard towards it, by the grace of God, you will get it. By the grace of God, you get it. When you work hard towards it, you get it. And I mean, you really have now watching with channel. I'm a channel pa ni African there. Okay. You pa. That's it. Okay. Hello. Hello. Yeah, Patrick Maju. Maju so buru mame baby. Come baby free din. Me Patrick free panko. No me na mama bo me din se si ase mama se wa de mo le bae no. Ayo, moli urani. Me Patrick. Ayo, yanka kokko e be di banku. Me Patrick da ba Debia program ye fe debia. Ajo. Amenya mo kese na debia mo fa dum na ye se nya dinti. Okay. Asem bu ha mo ka na ke akuma so pa ntinya me hira mo pa. Okay. Bye bye. Bye moli wura na ayi ne ho adi no. Hello. Ofoso ni. Ye. Na ma ka ti yawo. Ma jo so eburu katachi. O balu mo. Ah obi abo ha. O pe. Yay! Ofoso. FM ko fasafo. Sene fakar na ma FM no. Yes, so that is how Adichi FM. That you know for the movie station America. The call and come here. I remember saying to you, call. Yes, I can now pay you. I can take it up a day. But me, you judge my quality to say my friend. Almost in certain movies to programs. Just say, you did see a cassette bear ready of a teenage. I mean, say, we have to see as the cost is of a man. No doubt. But they say, I know the only say I'm a war in his my little catch show. They never say, and then it a blue. But I know, and show they say, and it can say, there's a say, because some of the like that one. Or what I can say, and if I wouldn't say from a person, no, didn't make me.
police said the mission on here the Brodian plan. See, there is a way to associate the Canada. Who is recording? About the Russia. No, okay. Hello. Baby, I'm free. Pastor Collins is a teacher. Collins Oyentio. A program nominating for teaching a massive one. Me penasem papa. The two persons, Michelle Minor, Michelle Papa, me penasem papa, maintain economic meeting. Okay. With about the especially of massive nominating for. Okay. Hello. Hello, good evening. My Joe, so mammy, baby, I'm free with thee. Hey, maybe I'm a catastrophe is very nice. Okay. This year, if no bubble for crowd, I must see him to me, no, dear, dear. Ubia Hoye. You let them ask me, check your money, Yaman come on. Bye bye. Bye bye. As the man I say, baby, I call you. Yeah, Hello. Yeah. My juice will brew catachi, baby, I'm free with you. The phone must do, but the Asem order. Okay, you know. Order, Tennessee, Minamado one order, a Calica super order. What other him for? A better task, I want to task. Okay, task. And looking at who's in the one price of the yard, you see, you have the mother to task you, right? Mate. You. The folks who need the management of what say a what situation so come on, management of and then look at your baby. I know she. The able financial safe, yeah, you're going to be on the bar of and you come on your mother. Okay, that's it. Okay. Hello, baby, I'm free with the catachi. That's all the capacity of the cyber for. You too. The touch of a family, Happy. That's what I woman. And then I did a start, looking after my two. And baby, I am the son of I am the son of and let's say, yeah, so none of the business. I am not. And I have as well as if there's no bad, the trial of the shop of fire, you are moving on. Just an ambitious, then a foolish round of power. Now the prayer will be an essential for some money. The mission of power, not the making now. This ram, need my farm with the man down. No, official before. Okay. Hello, good evening. My Joe so catache, baby, I can say free with thee. So, Kasafi Kumase, your friend, Obia Mtemasem. Kumase fine. Kasafi Kumase Fade. No be ampuasem dear, no, I will be ampuasem. No, I'm a country, we were a country, Obia Mtemasem. Ah, not just all can of credit. A cobasa do no better, Obota, and say. What's your enemy? Iboma basopa oni wapalumba omrasa mwa ene ohe Sompa de station bia de bia wana mitio futu a mode mame no ma fama ke se wa bo me de enye yije ba na se me bo but me to mo rem tiaga enu me de na me bo baso ya mu shaba pa okay ke se me komuni ama ni na Sompa de a blessing are you ready station seriously Yami drama pa ne juma moye. Opposio de yami jaho. Okay. Your fa last corner your kunko your name. Hello. Hello, Osei. Yeah, when you? Good evening. My Joe so mame. I'm fine. What to say? Come up, pa. It's a yamia. It's a flumba hoya dear. Obi ahụ de say akwaban no. When you're more, you can make a success in If you be Joanna. A bump I say, the mamma come try. Why? You. The means I'm a paramount and I'm a say a comato. And maybe to be more for or more months, my baby, the beach or more for. When you're more anymore. Okay. Okay, ahani adu ofre no enyina ebese eno nti se wo wiase asetenem
na se opese obobra ekoko wanim opese obi ahu se oso ye somebody e wo wiase abrabo emu dia odofo o se opɛ botaye si wani so na botaye a obɛpɛde asi wani so no ɛno na bɛma sika ba wo nsamu asika no entumi enyere mfamfiri wo nsamu ɛno nti wodofo ye bɛsrɛ wo se ye nyina ye hu aduro wo wiase abrabo mu no odofo pɛ botaye bi si wani so wate na so opɛ botaye bi si wani so ebema won kan kro no so akontem esan se sika bekura won nsem behye won nsam mu a obotaye no so na wo kro o fa maguru medamase emasika no entumi nhye ye yo tetetu ade abafo ye babo ye ntaba mu ne ye nam soro ye san enam fom we ye Sompa Asem Mpe Nipa madika aka kiro se okoto se wo krama wo sipata so odofo nyo no na furu yewu de biu Aboa tati a wobetwa nsuo na nam mabaso na watumi atwa suo no adwumako bi atawuruma ene nya bi de besemo yakọ computer so dwedi emrasisi ya
fresh, tasty, delicious. Orisbee's chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Orisbee's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Orisbee's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Orisbee's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. nim we Sompa Asem Mpe Nipa na edne se ade chene ante asem foforo se bia ku se bia nya do Ghana ha no kamia koka se ya na yichi abraho semu a aba na nwumire no nya asem ketwa yese ka bi enya nkwanhia wo fenso fam wo akrowa ene bo ntem wo yenkone enkohwe ugina homa ne so producers ye ho adwuma na ya meti amanya ne se enipa na prepra pa wona wahwere won kwade mintumi kana fidie so na so so yemusa se aprosifo aduru wana aprosifo nduru ho okay ugina homa ne so asakate ye besra aprosifo se akrowa ne ebo ho ntam ho no kwanhia bi asi ho a ye keka se de enipa na se prepra omo mawudi emeka se meka bia na kujai abraho enunti no producer okay yankonkoye nim ye besre yesi ye beto aba yesi ekoburu nya brim bonsam nani abrew abatu nani abrew buru nya no so abaifo penam wawe nti adroba fo emu anam ma amanfo nya ye amerika ne do so dodo me kwa bantem no monto mo boase o. Okay, kwano so asi enti aposifo ye besre se se kodefo na beben ho a
yɛsrɛ mu a ɔfɛsofo nso betumi aba no ma ba bɛboa ɛfiri sɛ ɔmo accident no ano ɔdene ba papa yɛwɔ update wa yɛdi ka kyerɛ ɔmo sɛ feed no yɛde bɛbrɛ mu ɛfiri Sompa Asem Mpe Nipa no dodoɔ no a ne ɛboa wɔ ɔmo kɔsɔ CD a ɔmo nsa mma akyire na ɔmo mfa feedback no mmerɛ yɛn na okay ntimi tutum fa normal phone frɛ no Kwanta bisa chief producer ewa ha update ode bi eba beto yenim anwumre ya Kwanta memo akwaba fo ya eja bibi aboko de Pastor Christa don bibi aboko esanso na ye chief producer na mpempi no ensam no bebre ba wanim na se ye so wi a ona atwotwo na anwumre de na ade moment efo yo manfasa akonyes na mnchia etiefo a wo mutie Sompa Asem Mpe Nipa edumedie na ebin kamini aba velu a we toba wa jamasi ono ya akwaji fufu sabe pepe dia damdi ba na yidi no enu pepe ofo odi eboko em se be bosome miensa na kakle ni wani die minu ya di kan no ebe bosome miensa ka ene na kakle ni menum na nkwa ni kwam na ablante bi ese fe no mighty combat ofi dwabin eba ese eye Mr. Ankoma efan as a security ma ne kohwe na djuma so ma no nti woni Mr. Ankoma ma ne do afuo be munya bulo be 50 bucks na saze o man ko de adua ase sabe no ko nwule mo na adan bi ani ho ti no de adua ase na papa no ene ne nya ntawantawa kakra ti papa ne ye ne se won solin fi ne nche woni ne nya aduma biem na se ablante no edadwen ho ana asem no ebo na adwen ne nte ase so nti wo ye se ode asem no ba beda Sompa Asem Mpe Nipa na yakabia ma no Asem Mpe Nipa nso wo do asem ba na emu ode na ne kresem na wo kan dia na se yedi wachi na ya hwe na yedi yetu ba bia yeda emisa ablante no be kan asem no ya ntwena no anwofom ye koso ane papa no edi nkomo papa no so oye asomle ebae ba asem no nye betesa abla yetna se e office no enso sanse enimdifo ne mpanimfo hia no omo danda asem na do yetu ba bia yie eda na yekuwie asem no nyina no ya ma papa ne bot bibi tofa bi sen konfanya ablante no ekwan nti wo yese o san echi na akoda na suyenso e ma adwenti beti libisi bia no dim ya beble ampa na no yo ho na papa no onu ankasa tutu na namo ebae obae de o kan ne se nkoma oni ye di ense ompem patasika bi ema ablante no ene ne yire no wabo no ampatasika no enie nti oble 50 million ope aduonum se yemfama ablante no na onfa ensolve ni problem na yie nkoto de yie eda ti akacha ablante ne se ode asomna ba na ya kan wie ne de oni ba bia e de kobium ti ni kase nyina se ya kan mante ase aye adwuma ma se etuo akotwene ba bia etuo etwene ofo obu se ma asa na etie okay ablante de asan beda na ne wura hopa efri se nipa dasani a okda wuram na odai bia se nsu to a wo be dai enso papa no so e de sia yoyo de mpatasika kakra amba sei na empempi no ya ne pe no yenko na accident yesi no ya besra posifo de wo kwaten de wo baten de ugina ho ne atentrudo no yenko na yenko kubusa mu asem panipa otimenka me mu akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so bacho mejo so bacho bakode kama pa me ho de sa akwa ba no ne yefra wo sei bacho efra Mohammed sasi amene wo kasa no gina hefa poten bacho sanete embese enyimre wo hanum na metembe ho metembe akoro no mo bacho to me kasa meto kasa na sabre mesu gina hefa poten bacho me wa akoro wa efa he poten baby accident na si ana sho dem ana wo vie baby accident na si no ho na me ba na be say mo frame nti ma twemo akogina baby nchaka ne kwa so apani cars no na ani kire he na empokura no de na asi wo hopoten bacho we ya ne tembe ho aka nti ho na ma na ti say bibi e tan bibi sa si no ya so ya ma ofo ha ye si na ka ko mo na ina pie se akwa hwe ko expectation mienu ba ku firko dia o sane na ba ku firbu anwo a ono so foraba na so mo crash sa nti ba kokora gosisi kan akwa ne finfin disi ya amago so lokwasi okwan nim na epim gan na mobaye no sesi amene wo kase no nipa ho asam ne ye ka no amanfo aprepra ebi kura so afiri mu ana
Oh, Pacho, media, before me do Momedia, na Nipa Mianudia, or Modia Mafro Praga or Moko. Na Mam Yanusu and China, so more for about so it was all not yeah. Nina Kojina, Mabus Luswacho, or Paco Cabra, Quack and Finfini. The Catina you found Kaka, Sinaqa, Banama, which I say. Naturally, says here, Prano said that you prebi any person and should them qua. Pacho Bibia, Bonadia and Caesar, but made them go through Momedia, Nipa Mianamo, that your Mafa Praga on your Moko. Now, more Cadia or more than Cacra. Our Pacho Bia, Apostle for about. Pacho, police one by, and look at Mr. Police one, a Camombo Mamma, Mombaka. Light off for him, Nomna Beguana, Sebi, and then Paboni for and Sodio Moatim Baka. Ayanya can't the apostle for where Drew is here. Okay. Penny Pie Bedase. Okay, you better group with them points, say, or Moya no more and crano, say, one share no on your background chest. Now one could do scene one. Uber can't be no excellent tessa. We any some passing penny panel. Yes, yo. And until you better yamiase, papa. Na feedback back where a more champagne. Woman for Becca so he be the at time of the so saying. Na me person didn't be back to dry. Na Shemu, I say, Wako prosipain, the be binti ye na di. If you proceed, Jumanim. Na Juma, why I say, or no so I say, or the amount for Beko prosino. And ye ope kajetia market kurano benye biama wajeji amount for sikapa. Na osan eyo hene ewu kurubiso. Ye frɛ papa ye wakɔgye abrantie sika wo didi atem fomfram eno kra de ye mfanya asem na behind every successful man there is a woman na papa make us successful na no yapa ye wo ha na ne yire eni pani bia nanimu nyam no si Asem Mpe Nipa bomi na medwa metoa eni maami bunku tudwi kokra abrantie ni sika no 5000 ogye ye no wade mu bi aba senya me ya adomwa odi aka beba be soso enu nti na ohene bi a odidi atamu afidie so wiasema nyina ateye no de akwakosie no ya asem kwaku papa no odidi atam no awofo so sa akasa asem ose drum bebe na ogudi obi achi na okokana asem de kan busa asem no etesei uja na nipa bi wa odi obi achi akokana asem oba na asem nyakura na oda so de nipa na chi na de bia me kasa sebe ye oba nyansafo bia no obi makasa ya na ebi mkasa ma de omunim nyansa oboa ye o ma nyansafo ho na no ma bi se no ya na eboa nti oba no na mebo na baso ni kru de still ye mo na baso oba na ebebo na baso me papa me mo na baso wote ba na yire no ene ebebo na baso ko ma ay friends ay ofosu edumre bi ne ye kanse bi se na onya nipa bi ma ne wo akire no be sen shugus na dwa ya na eboa nye ye nkwa na eboa ma nipa omutie program nyina da no hwa papa panimu asebo teko do no se me ka se na wabo me na me fa nche na kakra me keka bi a che no so what ase ewom se na yire na bade na ensu na yire na ebebo na baso wa yade so what ase na no se me ka cho se ohwe pada na ye tu agu no ho ne wo tu no ohwe busuafo se mo kwa me dem ba fa so ohwe pada do ya na osi tu a picture no eti oba na ba ye bo oba na baso na wei enya hyenso de emma mani binum ana no ye ka asem bi a na wo hene bi so hene bi so mbeka ya ye ka da bi hu asa na ne yire da ne sebe oba akokonyini patuda na oba ya somi didi atem ka kache hukunsa de a wakoye ne enye eno na ne ye pe ne Ghana patuda du sa so no oba ikasa o ma oba ba mai kwanka bi asemi so fa so hu nti ano na ye ka na ohene no ne yire no oba ye no ya bona baso ne mum wabetu ya bisa akabi ya hwenenim so mfam okay eno timame no ba ye no na me kire ba bi a oton nwoma na nwoma woton e Dubai no hwe manim din na me some investigation na adwome ye no nti kadwa da dia kama ye mo fidie wi so no na ma me nim nyansa se abrewati a ofo so be ma de komje ane me ye nti na ma ye na oba panyin na sene ni monyamfa obegya no no ye na wo no mase na ye wura na Matthew combat nso sika na ye wura Joseph de baaye no nyam se kwata bi se kasa no se papa no ma ne koda aduase combat na ne koda ni duase
enti eno ne nyina na yentwa ho ngu na yemfa asedama papa no because yeso dominate ne nsem na se wantom wa yechi oba ya ne kan ye no nyam se wantwe ano anwofom already ne krampa according to omo yi no na wadi nkan ya pata na ma bibia atwa but ne nyina mu ye de ya no to mu bi no wantwe ano anwofom nti no ye na no ase wona ne baboga no se wono ma yeso tie di ama ye ni so na ye fi se se de ya seja anase nsu aguja ne so nti no abofunu achi no ye se afi achi na abofunu bia ne ho bia mu nti megidi se bibia be kotote na obi anso anya na somdwe na yetimi akoye no ma memfa ma no nsi amedase the nation zanka Proverbs 18:2 ase okwase ani hunumu anika ne mom se obeyi na komadi ya na ya mikra ya se ni petimi na wa ama anim guase ye bansa na ka wonim se wosu otua watua nyanza be ni wo enti so de kakra ba enso no wasumdie onu anim se no aye ne yensem hunu o meso mfiri wona entwatia ne nkonko ye ni ya ti siro si didi matemos wo kwaso ya pa ne de that TikTok no ana hwe se ko bin se ni didi watemo apa didi bi na bono wonim de wo ye na de no afani ti anko wireje bi kwase ano kamena na de ni yo de ya pa me bo a kire wo ya me bo kire wo no nwumire ya okay ni nyina ka ho na so nipa ho adwuma ene ye de abotre ne ye kone no odifo Samuel Prayer Council Center enko twetwen enkomo na odifo Samuel we okwabu no ba radio so ache enso no okwa adwuma na efese eduru ba bia ya na omo nyame achom adoma chede sa no omo atu omo boase bompaye no de ne ho ahinta kakra ti osie radio so kwabu no afenu aba enu ti akira jakoko na so kina wo kina mansia hembobo ano ewurade nyankopon odifo memo akwa aba ya ni ofosu bibia bako de odifo akira jana so jakoko no se wa woni tua adanse edi atwagu se de adanse on se makohyem kakra enti yakwaji ahoden no foforo kora anokwasem on se kwahyem akwaji nyame ahoden no enti kina de ampae bedwa wa ahembo ye ekina na manfo so di adanse ofosu adanse na ekwaso no na onum se de eyam nwanwan se makola obrempon so eti se Elijah na Elisha on se Elijah ekono de na chija Elisha anokwasem ama Elisha be ye de Elijah ye no Elisha kora betum ebe chen no so na mekwa abu no na me de hwe na ho odin a o sunsum be me ba ye me hu se nyame apagya no waya de okay enti se me kwa abu bie mu a me nsuro akiri on so ayi akiri no kama adanse no eboro so so eti se ne de ekina eja kokko na so ofoso na code no on se code ne bae no na me share dan ko ho abu iye code no bae na me share dan ko ho abu ti ma share dan ko ho abu 3 months code no nko a ti se de ekina nyame ya adom a ofoso anoma kure ntwam owie ekina yankopon ya adom a anoma kure ntwam odi wo ba ye kura me ho se dem ha mimini tim te so di susu fofora ba ofoso ekina yankopon ya adom a white tank ni sei so pagya kwaso re jabetum okina ekina o pagya kwaso re o mani ma jabetum di aba no se ofoso me se ekina nyame ya adom a eja kokko na so white tank o pagya kwaso re sei jabetum che se ekina nyame ya adom a wodi bubuafo ba medem sa to no so wo be sole instant no wa be sole odifo okina ya kina ekina ya nya adom a eja kokko nko a ekina nyame ya adom a ekina ya Wednesday ja kokko na so eti obi a wo tie ye obi se odifo ye te won ka che odifo ye hu wa che odifo ye ba ya meto eye no kore ye ko abu me ka kire am sa hanki no code no e ba ya no me nko ho abu eti ne seme ko hye ba bia bo ho mpa ye aye ho akwankire ama nyankopon akasa oforuso ni akwa bompa ye aye akwankire akwaji nyame ho odin no so eti ekire nyame adom ampa ye bedwa oforuso unim se abaya ye betuyi o se me no me mpesa na ma na wodi abade on ka ho ase me nka ho ase so we me di ni nyina betu dwa me di ni nyina me bo 5 sa na be hye sa ato aso empa ho first second third fourth fifth wo bebobo ne bebo ni nyina empa ho so election na bebobo ne yes
na unim e wa fidie so abde di kan nyina nipa obedi first de obetoso mienu de obetoso miensa de obetoso nan enum odifo de magana for ntoma ba yes ne yenhwe mo me di nyina betu just say mo nyom politics of also onim se de se wo mu de nani abere won se sa first and second no e wo ho na first and second no aniema miensa bi akwankyera miensa e na be sesa de no eti unim se esuo miensa wa santemam ha and lady club and miensa na ahona odifo sam kwa me kwa abu no nyankopon e de ho anim dia ma me ntu nim se first no de obedi first no what trauma sa second one kwa yes akwankyere na ebedane yes second one no so say trauma first no kwa akwankyere dia na anu ano no na chese obi a wo chance o wini abai yes enti me na me final decision no wo akwankyere jamaba ofo so on say baby am kwa enya odifo na chese o person o kire se de obedi first no what trauma second ko ya kwankyere no a e wo nsuo sa nsuo no me yesa no wa sanjuma ma anu ano na second no so ko ya kwankyere no a anu ano no se wo me ndo obedi ka na ono no so no wa chese ebe kira kwankyere ja ana be ka kire se ofo so baby am kwa abu nyina wie ya me ko wie Israel na me sa what asem na say eti no power me spiritual father organa o spiritual father o Israel what you say eti me no dia be ka fana e fana me the final judgment naba eno odifo sesia no se me no kogyan ni mo dia ba ye batuo ni do be me se me kanya anya no wa stop wa ka me bo 5 na be memo bo fi obi a kam de two just sesia no ma record ato koye sa no sesia otumi sa manfo soche odifo samu aba ba no odifo fi obi na kam de first 5 no two just sesia na ka ba kokura me se afidie su bi kam nka sa wo Ghana ha kora bi me the first 5 no two just odifo we na chese wa kwa ba yes eja kokko na so me say first 5 no enya no wa stop me say ya na kabine two just say ba kokura no wa ka be me say wodofo ye ko do the second do the third do the fourth do the fifth kabine kan nyina say on say mo ya 13 asese na president no unim say kabine first 5 be two just say ba kokura no wa be me say Omo kura se menka. Odifo ma we die man. Na first 5 of the two just is here. Ba kura no wa ba me say. Ekobasa otimi se chinamanfo be fefa na odifo sam be bo ba. Odifo so omo keka na china omo keka no keka ka memo abobo. Me say me yes omo keka no ye memo abobo. Wa say ensuo miensa wo asantemamu ha. Eno na ebe declare ba no. Ani na edi club and first and second wa be tiba kwaya sa akwanche odifo why you ready say the obeba party bi obedi ka ba ukoya akwanche ne manu a obetumi awini ofo so me ya Ghana ni ye nyina ye pass mdue what you say ye ni ba bi akwa oman na na efirimu ye Ghana ni what you say ebia me betiba tukwa me busu ne wo me maame wo me nuam wo enhefa no mbefa what you say na say eti ye nyina ye pass mdue eti de obedi ka ba no o say electoral commission kura short to aba nebo a eti de obedi ka aba no se wo pese ne party ni wi ni no me wo ho akwankyere no ye be kyere wo de wonya ne ye hwese wo anwini a wo si nsuo miensa na wa santime me de club ano ene de ohoso me si ja kokko na so odifo ye fa mane ntudwa me hu sade no ya aboa no efiri se duru ba bi anye wa na akasa eduru ba bi anye wa na akasa hunhum kasa fa mu yi a 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ofosu e kire nyam kokon ya aduma menhia ahembobo na ya ba family house hone judge kokon no e kire nyam ya aduma ampaye bedwa me se kire yalefo eduru ha ye nsatum so se instant obesore se anifra ebete
edam krakra ene me wa satema na me wa hakura no na ene de wo mu nie obato maame bi a kyese wo mu de nanante a oduru abdem sato no susi a ano adwo foso se obi na waboa no wamfa wonya hwe kire nyam boa abeduru ha de me kire okokọ ya ese nipa no wotene nka so wo dihye bi wotene nka wawu wo dihye bi a wo monti ase kire nyam boa bra de me kire no okokọ ya ada se opese wo ne kasa wa no why cry ofoso kire me sinja kokọ na kire de menya menhia he boboa no atwe kire nyam boa pa be ye nyame kina kire na ne maso ye ne makina kire na okay ene kire ka nipa kura ni man ka wo matubiri ka be da ho kire ofoso na odifo said ye wosi kekan de kire de nipa bebo dompem because ye won crofobia on be ba be ka so odifo ne bobo aba na me mfi obi a ofoso de tie ne se nipa na wo se mo ba aba no aha no se e ma me kwai wa ha me obi anu am de betu dwama kire two parties na me ka se first and second na de empa ho na wo mo no se de obedi ka aba na be ya kwankire na wie second one ba no be ka kire se we ma ba ya pronu mu ato asi okay Jamina bema odifo na akapi me da me gina buronya nimu buronya no o se uti afa brand nwum no a said oda sani se udi buronya wukum wakokọ se udi nu ya jise wakokọ wonso tie waye mwane wo oda sani ei sani wo tie sa na tie enti wo wonse buronya bi agaji niam wo sanyu wana boy afa brand se na first album ya topa na wonim se wo be pampantalo aje omoku no se wo nso agaji na oho osere enti mesero ye twati a enkanche nipa nza wo se wani na nipa ko twati na friso wo nim so agaji obi enti me de buronya se opese odi ni yi a fosuo bo ho ban yo na se wo ba e friends ejaba family house wa sabi we dem sere me kan sikafo atitiru ekwa abobo ban wo manyi on bibia wie no wo sabe hwe de wona nim de wona chi ni zani fa ni bankum na sabi woni kwans wo bototo atete wote fa akoze be yi ne be yi sa no a wa hye ho bon eno ha na me na be yi sa na ma wo no endi mesero se no kurani bo eye niema miensa utu milika o devo o sa boahye ni nyina wa ntimi anya wo mo bo endi mesero ntra sa han me de makunkon ahene adum so me ma me yam ne esi wote ho na nam de nkobi de be ma wo na susunsum ye bobu ni kof o ba wale na wote ho se me be wale ntimi awi a wote ho na wade na bo na nkobi ba wale agya sa ne be ma kono so wonya na twempena enti sa ne man nyina anye kwa odifu sama me ate ase se wotra fa akosa wo bobra emwa wo chese abrabo na nkasa sunsumu ye 95% enti entra ho keke me ade ma mi suro no kese pa ye boy bi amde ne ko ho wona adamfo ne be na adamfo no mu tena nim ho hwe no ene ono kwa no difu ka kire nse akwantu no otu no sa afini mu no na aka be se bosome na am ye diburunya wo se wontimi nko okwa emwa no wote ase yo wemso ko anim wa na adamfo no tu no fu ni sika ko kabu oba no baka che odifu se madam fo na ye yu ni sika ko kabu de beka che otie odifu se mo bi ko ton pia water wasi na baabi an level aduro no so nkoton no se na ho no okonya na wade se na nya nsuo no kura okoton no kura nti ene wo ka sa kire no nti won koton no oje achinyi nti mesero eni me bi ho a se wa modifu ani ma na nkira wonim se wani ko suya hunu kese eno nya kese so na abefade ayeyi enti me se wutie ye na se wo ton ye nto na wotra wo se December bosum ni yeto ade a wote hwa December bosum ni yeto ade da ton story mu December ni dura no abebi na de on ne bo hye ye de lie di ho so kan December sam amna se mesrew se wo ko galam se ase bibi opese o ye bi odi for some cars wo bo sika no afabre no wo se bra no won kye de ye ko ma hu no obi a watoka am ye de wadu asisi ase entu da enso de na wo ne nsam no otwi na ufi enya onso wote fa akwese mabobra wote ho na 70 years na so ntimi dem asem nyina nse ene odi for some baby okwohye no yakọ efrena ne enya no yakọ frena ne enya no mi hu na anse wode kwadu ne wuo bi ne niema bi ahwem anya wo kwa ba ye frena enya no wakoda ho abre ndi buranyan wa magi wunchira na ma nkrofo beje na sabi ubejo bi wani hwemi ame ntimi nya hwemi ni hu kala kura mi ni bi tie number ni sesi a
Fatu bottom. When he and na 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 omuna samu asima baako pe fosu bema ya da nyame ase se yankopon edodi fa kwa ba na wo mu ana omubusebusa no we de ochina mesemo obi am ha adwen bi wanka se to anamon ekọ emom wa onso otie no bo obi na abati se odifo Samuel wakọ abu ni waba musi e kan na emom de na wo kan nyina no ne kure ofosu nipa ntena hokwa ewiase nso na hokwa ye kan abatu yi obi a kan de obi e kan de na nso me de nka obi benya ko cha no mesi meso na mfa no ko odifo Samuel wo mo abato no mo ben ho no ya mpanimfu asebe mo de da no because o tra wona we wadwen se sebe mpedwa sa sebe yenim se nyame beye nanso enoma etime dane ekọ ba bia na enye no nko ye kan ka bato ne de dan ye beto ne mu wankasa nipa nso no hwe wasetrem se hwe wabrabo se no ma ekoyi a me de hokura ni hiame wu nipa da sani a woto a no man koyi no ewom sa bato ne ye beto nanso se nipa no kwaya kwanche ni wonya wi a wonso no busa se nanso wabrabo mte sei efie te sei na bomodi to na mako ajaba free ana ajaba ajiwa na busu efie ho ewo manhia ufri kono ho ba mesie mre ho mesie raga si oforukrom uduro no aso ko manhia uduro no ma ohone asase kronkron a uduro a odifo se mesam wa bai onyanko ba bia o chan uduro no na friend number na jakoko na so osofo yenti ukaka jakoko na so se de bia me ba me kanu no se entena ho ma ohaw ne amane no enchechire wansa na wa hwe odifo Samuel nyampa wa china da ejakoko no aso muti TV no radio hunya na mate wono anenka omo frɛ odifo ye frɛ da yenyan waba etu akina dai sawode ne ye eka eye akwantuo eye galamsey eye adwuma seye eye yale bi na akyekere wo this year oda gi ontimi fan picture ne bra odifo na ankasa ba bra be hia no na be gija kokɔ no be fa kosa ne na okoye no adanse di akire baaye no ano ode nti sane bamponi a na papa na enti no ochina da na okay odi for yam fia manu to dwa ye bre na ye be 0246 66 71 17 0246 66 71 050 45 88 454 0578 40 55 19 ofoso china yame aduma bae bedwa china jakoko na so ti die nani abede se o pe bibia hunu no china yame aduma akwankyere nko a okay ti yakra obi a amam se waso wachi am ya geneso feso pa ya no di for Samuel Prayer Council Center na etwetwen komonodofo wo china da jakoko no aso mensia boboa no yame beye nyame na ne maso aye ne ma de wo ba no anya trase duba bia sisi sema po menteme ho ase eno na de beda so mpa Asem Mpe Nipa ne apele po masibere ne ya dia ma kama ya maame no oba no wanya trase kama pa maame memo akwa aba empom te say kama ne nkosoro ma ne nkosoro bibia bokọ de ye frɛ wo say ye frɛ me Victoria Sewa o maame woni wo fom Victoria Sewa free hin na baaye Pacho me free ensenie maame wo hawo ne say wakosam ne say wo de beda so mpa Asem Mpe Nipa say yenko moa Pacho makosam ne say Fulani ni bi na ebu mi kwase a Fulani ni na wo ye die ni ya santini na de na Fulani ni bu kwase a me maame de ne ntwi o maame ye frɛ ne say Abrabo atwa se na maame wo wai maame wo o kafra yetio
Enti mi maame ni na ni aboa no. Na maame yare bebo no kakra na maame wi. Mi maame so yare enti na yenko. Enti bra mi maame yare ye na me call ho no. Afi mi call ya frani no ka che me se mo ani nyina ewu. Na me ye se me call police station wo ho no. Na mo ano no ye wo mo ofan. Ahinkuru. Ofenso ahinkuru. Aye. Na me se me de. Na o maame de mo ano koma fulani ni no uhu ye. Oh mi hu ye. No mo ye sei. Na da maame de kwa ne dos na nso na maame otunton bi. Me ne se. Wadi ofiti ase de akoma fulani na mo ano ye sei. Na o me no o me maame de kwa de na me se mi ru afi ni dodo no. Okay. Enti o mi maame nso frani o si beton bi na ayisa enti maame be wu ye na che de na aka mi ensa. Emu ane ye mi nsa o se mi ensa na aka otunton bi. O maame na ton ye ana fulani na ton ye. Na o maame ton ye no kire no o maame kan sa aka sei. Ti maame be wu na aka mi ensa. E wo frani ni ho. Ti maame yare ye nso mi nso madwan ti o ensa na e be owu ya e be sie ni nyina enti a kire na mi yu an ho to na mi ko frani no. Fedem ko ka chem se mo ni nyina ewu na me se me nti ase enti me de come ho no police station na akohwehwa ase me kwa no ama ne ba frɛ me se opa me cho besa mama boa ne bi na me nja bibia me kwa ama me nkan nkyire obi ase wa ama me aboa ne bi ahye na me kwa enso me ne me ma ne kwadwo na ma ne se ma anya hwe so ama me bi di a me nja na frɛ ni no odi eni mo mpa ma enye yi Inti na mensumi ni a me kokwan so sa nti me bae me koye no me che kakra me san ba me koye na aboa no se ba kwa me san ko ba ko se an aboa na wo be man so be owu na me say na je so mo ande da bi omu wu da bi omu no ande na bi nwu inti me am si friend dia na oni mi e ubu mi kwasi ade oye mi die ade na oye sa na no die mi se atwa so se ne aboa ne ma me ne ba so no yo ba na o se mi nya abote ne mbe wo ahye na me si afedie omba wa shemu afedie me san ko bi mu na se fulani ni no me san ko mi be ko mu na me bayare ye akora ni yare o hihye na acid gu ni na so ta ko na o hihye na me de ko ye ko tena ji che nti me san ko bi mo se ai na no na me se me san ko hwe aboa no se aboa no o nti me duru fie wono so na ne ma ne baba ya kakra ka chem se me die no me na ntwe me papa e de ko kurewi su krampo mampon kura na sibi na asase no yen so na poa no friend ohene na agi asase ntimi o papa mama o die no nyina o de kontinya me so ncha de me san so si wono o ana me hia na yire no ne yire nso ka kire me sase ni me kunu de mboa ne me baba akokko yen no mampon kura na si hobi na frani no se so de ni wayi mwa na fra henkuro edo mo kwa asante mamponkura na se bi nti na chese wo yira mwa na kira na chese wo hene ho kuro no hene na mom de waje asase no so waje asase na firi ni nchen na wo ko ye no buza henkuro se wo hene se onyi mwa ni mfamfiri ho se de no ayen de ye mese no kuro na hune o de aton amu obi foforo nti no a wadwi anwe fulani ni ne friend say o di sule edi omdi nim wa henkuro no di sule wabetna wa chintu wa iti se ho nim yekuro ono kwa nso ne papa na me nana ene ne ye adwuma ne nim ne papa ye me nana epe na ne ye adwuma tie se wo so emwa no ba ma obi ana se wo ma wo asese die madaroma mu yi nipa e koe no afedi wakofa aboa ne ba me aboa no so ne ba ye ne maame ena ne ba awanyini ti se do de na maame no ena wasan wo Oba pa se de wusi kan o maame de moa no koma fulani ni na uni ho ana se me ni maame friend ni maame nko mi ana na me ko se be na mu ni fulani ni ye woni me maame hihye se nko owu a obema ni bi enso ye ton aboa no na ye ma no me maame woni ye ma ni sika ni bi bosume so ana mutua ne ka bosume so de sana ye o ma aboa no kura so bia manfa so na obi kura ye bebre no obi kura tua ne ka wo ho a Osei aboa ni wa ese beton be ese nti aboa na ahye da nyina ko si se maame de ba yare owu ye no enti emwo yo muda ho na eyo dia ana se we so ye wan dia anti ye koya ni do de Osei baako aka no onyim Osei onyim no de baako no so ka aka ho enso nya ne dodo no
moko e otimi mu di nkomo asomdue oni e di nkomo se na ade na to ne so nti ekwe na to ne so nti ne yire no nyina ka se mama minya abote obu nim se mwa no wo ho nti ne yire no kwa ka se mama nya abotale ne babboy ba akomu nyina eche se obi a waye inu onfo obi aboa na eden na odi aboa ni bi hye na nan. Okay, sabre mwa no beberewu nanso so maami koye wo se onya abotre maami pensuo bi nom ye basisi awate Liberty Conference na sa dru hobiem odofo food for thought one o mahene ye dubu ache wiye brim krupo twedi ampa chana doma chedi o na Liberty Conference no nye we ni de dikan o mahene ye dubu ache ye bia na sadia dance die efi Liberty Conference mu ba no enya asem keto akora eno to manfo na yo madwene se debi obeba baba behwede nyankopon eye ne ma eno ti akwankyira ye de egu akwanso Jubilee Park se ode wonwan beba na odi wanonten oyire so beba na yetumi agina so ede nyankopon etumi enso ede ahyem amawo saa na omahini yadubu akyese menka nkyerɛ eye memene de di animu ya Jubilee Park na dwumadie no ebetumi akoso anopa no nsia pepepepepepe ewo Jubilee Park odofo brei na nyame beye nyame na ne maso aye ne ma Liberty Conference na mekanfo na media amawo odofo saa brei no se ye beto nyom ede agege krupo twedi ampo nyame tata no Georgia ejei Minister SK Frimpong and Minister Kwame Jedu omo ena ebeto nyom ede yi krupo twedi amponyamia ye Jubilee Park you ho ena wanwade ebekoso memene dawe ntodofo entnafie na efu animonyam ene utumi ebra na yanyina yinsom ne mpaja ni krupo twedi ampon na henie o say come and be blessed, oh glory, hallelujah. Liberty Conference no wobo Heba and Medical Research Center na Medical Research Center research no ene word bi ye me de papa ye doso ye de fidiu na ye hu ya de potia hawo ne ye de dru account na etwetia fe ye wobo Heba and Medical Research Center ya de bibre biada ye mfa nkoda no kotofoforo wa bansuo mu na nsuo tu yade ase wo se wo adoato adumanu woni so fama me dokro no na edi enhwani mu wode Heba betes abadwa so sisi yade etu ase nansa yade etu ase preka se pada no eno so ya nwanwade pa immune booster dropper mojawe anim ye dropper wodofo yenkotobie na ye hono ne yenom ebeboa papapemfo no amokwa woso no ebeboa mo na mamonya moja pa obo Heba and Medical Research Center do ato adumanu se de medika kan yenko na yenkotu ye yade ase 0257 472506 0257472506 obo Heba and Medical Research Center odofo wo pe office bi na wote adi udwuma na soto dan ya ye kanfo edi ama won emusu yie papa se ode beye wo office ye ana se banking hall empokura no so ode beye clinic ana supermarket no odofo emusu papa a me kanfo sa edan no na me di ama na se wo pe dan sei na de djuma kwa ho ene o se opesa edan no ana soto dan no na otumi edi ni djuma na sa soto dan me kanfo yi e wa abrosa yase e wo form hope eno ti so benya ba bia pake o car na se o customers be ba be pake o car no e ho very spacious a e betumi abo apa oni nom hotel ena edi enhwani mu opamango abrosa nim wuram na dia konusu ameno e wo sani faso no abrosa na esi ho no ena me kanfo na me dia ma e wo kwa hope eni nom hotel ena edi enhwani mu ne filling station no enchemu hope yenkansa e betumi abo na otumi de edi udwuma enya asem keto akora yemfrem panifo na store dan no yeni hu enkomo 0542 465 365 0542 465 365 and now 0244 375 611 0244 375 611 danya ena office ya obetumi ede adi udwuma no na mekanfo nam dia ma opamango abrosa nim OCP fertilizer orofo yenko fertilizer papa nwu mfudie so se de betumi asodo so ne atumi ate na bribra OCP fertilizer na mekanfo nam dia ma na nanom akuafo afra se wode OCP fertilizer edi wodwuma no kire se onya faso pa afri so ma mbotum eyedu eno timaka cho se fa ko to fertilizer no okwa OCP fertilizer no mbe kire wa kwan abefa so na wasesa edi asoso no bayane so
na nyoma so akonkai edi amawo 0345909433 0345909433 anase 0555909437 OCP fertilizer ena make camfo na media amount or for Dank Natural Healthcare Complex wo from Dank se china dapachi number 2 o ye adwuma na Dank ba yi mfie dunani nanim enwu aseda wona nkasa wokohokosa o yade ase tu o yade ase de ma wo no wo mo na se ho ya hotofie Dank mrane no no or for yenko Dank we na yenkotu yade ase wo mfidie pa enuru a yede sa yade pa no enya asem ketu onam sa yade ene Dank tenete na nwodwo yade stroke kura de se wa yese kuntumira habanya yede aka janwa ibohua Dank Natural Healthcare Complex and I make come for nam dia mam what is City Life Hybrid School no and na ebo ho ewo pachi number 2 yanko ni kutu ya yade ase 0266593330 0266593330 yanko Dank wo na enyoma enkonkai emfa emma ma me enti akokoba ne se wo sinya abotre na nantwi no bema ubi ino ko fa nantwi ne ba enso nantwi na ye ne ba enna na onyim awawo susu se papa no wasisi unantwie no ho ana o bebre wafa ye koe no utimu sa ade no kura bone so wakohye dem kura ne baba ya na ka kire me se ne papa dem wa ne koma mpon kura na sibi ne nua ba ma eti wo hwe wo mu enti sesi aka o susu sese a o ma me de nantwie ne koma no edi mfie sei o ache bebre ma me kura we bebro be 20 years na say 25 kura 20 years dia na ne nantwie no mase adore kan odon wa just that bia fi se ma me di abo ko ma me amani ngina ndi ko sisa me ma me wie die na chese ne onim se me ma me o ntin ofani nyina no wafa aboa no me hu ye se wo de nantwie ekọ abayen a empempi no wo nduro bi a mototo de mafulani fo ne hwe wo mo na mutimi toto bi ma no ani de nyankopon anim no kwale ni de se aboa no nankasa no oma emboa no enyina nti enyamfa so bi a etimi de boa ne ye ton nantwie nso ye manisika ni bi me ma me won ye ton a ye manisika ni bi jese osusu se nantwie na se wo ma ma akoma sei se de nka me ma mi ewu ye na me koe na o ka kire me se mi o mingi we ma mi nka nkyere obi a ne ye mompai ne anyina no ene wa ka kire me se be ma ba ko afirim ena se ne ma me ne ba no abaya no de ne maame no ene de onyem no ne maame ne de ono owo no no se no nyina wuo no tese ne nka aka na ntwe ne maame ne ba ene se nka be ma bi no ka chem se wawu no ebe ka ho dia na sese o se ba akonyem ne de miame dia okoi wa kire me eno asa ekoi no so asa kire me so no boy oba we se be mo no so boso kakra sa na me de ne ti no de na maame no na chese mfie aduenu nantwi odi ama akura woton enyiye mi maami we dem fan say 12 years ni no 12 years ama mi maami de ne de nka na mi maami we na chidie no etu maami wo chidie na sese wo kopragie nti mi maami de nka enti maami we mfie be sei ni 12 years yese ka de odi mi ma we awdo se tete su de se ko manyini ensu ni nyina kwa be ma owu no first o se owu na ne maame na ne ba no a owo bem oba no a owo ye no na sisi o si wonyem na wonwo ba o si wonyem o si friends esule ahinkuru o te fa hin wa ahinkuru bola ne ho sa na ahinkuru fo de be hu no oye ne ntwe o nko no nko na ye sa amwa ne e wo ahinkuru ho amafo de omo de be kan ma ne ye wo mo no omo so e wo complain bi wo ho ana anase mo ko amode o complain dia mi nyame mu no kware okay yasuma ye bofotene chief producer ko kuro no so Kwantabisa Isaac papa no emfonyini no am se wo de to so a unhye da nya ne yie so no ane video no se kwesi se yo ya kone kubusa chief producer okọ ahinkuro nantwe ne ho asem papa no emfonyini no emwa so de to so anya yie anana ye nkomodi ane ne di ya na eno na yenkomodie MC amomye montie nkomo no na recording mo hwe na mo fa papa ne to so mani nyina ho kakra na manfo hu nipa ye ka ne ho asemi oh
Enkwata me makwaba. Yaw Oforisuo. Maami nantwi ho asem ahenkuru okoye kosi sen. Pacho me dase. Em se maami di asem bedan no. Asem Mpe Nipa yeti asem na obi asem bedan ya yedi akire eko. Ampa me ne maami no eko ahenkuru. Na yeko lefio yedu ho yeko lefio no anam hu se abaye bi edi mika eko lefio. Em se omuni maami no hodada. Ana okaka kire papa no e wodem se maami ne ba ho. Ti ewule fio na obi ani fio akwa no kwa na gina fio. Ana muzan se ne papa won we se ne papa oni ho watu kwan. Ana mso oboa ho akọ wule on papa no ho onko fen mame. Wase oni ho. Nti abema be 2 years bi kan ho wo so bo me na ho dem. Na me tie mu fulani wo hin bla wonya ho aya papa ne nanim nie. Oba ya amade ya mane bo no de o kan se ene kure mami mo anantwie e won anantwie no o mu nyina awu. Ti woni me ko nantwibuo no ho no na miensa bi edabuo mu ba bi na o kire me se we de eye maame ne dia na de ka ho no eye emema ana se maame ne nantwie aka ha nyina ni wo se ani enti bi ye ni gya ho ye di nkomo no a ana papa ne ba be 15 16 years e bae ofi hia wo se o maame no ni nantwie bi ha na nantwie ba ko pe we aka na ebu ni ahodo mienu ba ko ha enti ebe nantwie be 10 so obu ba ko mu ha no kire me nantwie futa we die maame nantwie aka ha nyina ne nantwie futa we ya oda ebu nu na onim se ne papa na ko chem nantwie kokko no obu ba ko na ho ni mu ana me se aseme na wo kan na papa se aka nantwie ba ko pe won ba no won se aka nantwie futa we ne da ebu no e maame ne dia papa se o me ba no kura onim ho hwe na me se obi a onya 16 17 years onya akwala otim wan ko didie nti enye den ya onim emoa no eye maame edia ti me kai na papa ne ntiase afidi am se ene fulani wo de obeti yenka ye ko obeti yenka ono se momla ye kwatena ase a wose ai won de ofenya me won pebone na ntwi futa na ne ba ne kire no ampa won so nyem ye mfa nka maame ne de odi ka kwatem no enye mienu na maame no emefa ye ko empacho sa ne kosi Oforisuo na kire se papa no ene ne ba no mu nyina no anko sabe pepe na papa ne nim se e ba ne ebeka bi ono be no be chem se na ntwi we ye maame ne dia ba na papa ne dika kire me ba ko so ono to da ba bia wo se ye maame ne dia ti me challenge wo me se ade na papa se aka na ntwi we nko a na wo so be ka se aka na ntwi we na sa ko emiunu no ansa na me no mo e press no papa ne ka se o me de me fenya me mpe bone ndi mo sana tie dia mo de mo fa we enka ho emiunu nyina ne nyem na se ye press so kura do de kwa asantema mpo akura ase ne kura maame di mu of course ebi ka ho ne se bi ka ho because ntwi ne ebi ho ntwi ebe ten bi wo bu wo papa o se nya maame dia enkofo dia but se hono ko kire mba ko na ose efita na ye maame dia ndi say definitely I ne ntwi ne bi sa ka ho chief producer be dance na mo obi nka kire Jasule ewo ahenkuru se onya de wo ye no sanse na ntwi ye de ama mfie aduenu de sena ese bikura nyinyini eso hwe na akofa na ntwi man toto fefe wa we ya na chese kwa bi super so sisi mami eya asemu the nation's uncle ya blabona yebo ni wiase ni minim ni nipa bi je se beta frache nipa no na wo yen e bi kura maame ni wo kaneba bae omoye edunum e bi 15 na wo ho medie 8 wo die 7 efe akono but we die wa unim se ya ma wadwuma na wo force akasa asa adwuma na ye de ma no se beta frache ebi na baabi ebi ni baabi biem ya na minhu adwemboni ye hweda woni patirimu a pote nanso ya otomre bi nso a ye de ade mu obi ne yayi yani no eno so de nsem bebreba ye musa se firi se maami ekọ ne kreachi a oni hoyi abusuan ya na montu be no mutu na aboa na ho kosi da ba se ye hia bibi na ye nimsie maami wo bibi wo ho no ansan ne be ko nti wa akora ye jama wo se kyerɛkyerɛ wo muwa no a unhunu no akyerɛ ti nipa ni sisi wa sisi ya no besisi na mu maami dia zi ne ye kɔ ho we ya hye na nso we ti se ya nkene udi nkomu na ama na ye de ade gya wo bi a yempa ni a ye de kokɔhwɛ sa ade na duru hin na te sen se even at all nya ye de akora no a ye hunu se ade no maami dia mba me ye ba minimano egosi hin we ngofo bebra ye bia mo nsase aka wuram because maami ne te ase ye de ye ofo kakraka ubontefu ye ofo kakraka umem sa na onim no ba se afu no ye 70 acres 30 acres onim
even is when him acres ne kura wonim ano e de gobaza asem si na nhweso ni bi tibitu baabi ano hene bi bo wuda mu a kakra bi bonse de awo na nini de ama no ndi abasira sa ya de ade eja ya ye ntanko ne enko wesa de enema si ko ne mfa asumdie mra na aja su le nsu tie yen a di nokura ma ho wa wonim se ba ko da ho ye fitanka wo kire wan pii na ne obanso be kire ba ko afi na abeka se ye eni ya review di yen twa so me fusum nya me petro na eni first ya na wu twa tro na wu nya me no wawu ana na wu fire nya me ne se nya me no ato wuram ndi na wu hunu e na wu ko twa tro wu tie ya na ye wo ho me ye hunu o ye num ye nsia mbacho ma bere pa me factory on fetu akono dansa odi asisie ni aprobo ase udi bibi hye bi kuntuna sibi na wakọ akoye ne yema ensem fata wo yesa obo ade on fa nchew kan makura betu ya so ka edi abasira ni die kwa so se monhya sa ne yema ne nso na no obi e diri wa abrabo mu a udi edi nokure nipa nso obeyisi wa onkonko nanim obekai wo da bi ende odimi na oje o da bia me kasa abrabo mu no ye woni pa bia me nipa na sa nipa nda akye kura meto ne badi wono mam se efre ne kama no omfa boni nsuma da wo ye ne wo betwa ne kina e bi kura nipa de ye no wawu but wo befam wo ye de wo befam na no asem bia ne ye kan ha wo ga se wo su kunu ma wa wi ansika he obotom kakra wo hu kromfo wo ye de wo ba no ba wo kromfo afrigo yesu ene ban ye ti wo mu de be piem dia besesa ya ni nokura kakra na ade bi da wa yemfa nto ba bi eda na asumdue mra enema ya ma obi kura bibi no ode ija ana obi kura bibi no ode ma obi a na ye suro ni amane ye de ama no na sebe afo ne ye hata na awo ni yiye mu a bajo mini djumadi ojiwei na ye na unya bi na menya bi na afa de wi ase a wo fa ni nyina na sebe na ukura sa adwe na uni wo si bi bo sa adwe na ade bo branka be ka kwaji obi di afra etom na bi eskia de shabra bo ase kura edene tizo obi timi gina tam bi de ma wo sa no a na so agina di nokura mani pakro ne kra me aja sure nsuan nyansa wo sa asem ye hu na wonhwe no di nokura se de etie na asumdie mra no nya ne oye ne mfata no kraboni de oye we ye de kamo de mfre nyame mu sa mo nokura no nko ade ana na se mi krom tafu egura se sase first what the other 10 we beda ho amana hweso ama de na ehura amo aba ama de akiro sa de ade jami na ehura no no agi ni din kwa ena de mikrom ntafo bi e be frɛ mu de odura mo a won de ase izo mo no kura ni anwan kura gyen wo mu nua no mo beto wo mo enye nice mo me yenye ne ma yie na nhira nto ya bobo ano ne yenya ase apo ene asisie me ntem nwase ada bia ye kofa de ba no ndiwe obeya me wura mu a kai ba ko pɛ na de akiro osu nim se yetu ndi enan se yetu ampa kura na yanyi wuni obi amfa wo no kura no firi se nka wo kura wudi kia twatro ndi ebe ye se bi wa akire na ya mesre ma me so watima kire tu no omonyem de a so no agro heda nim om dodo opote watima nya tu bi na so omusa anyem de a ebe do ompe obi nyi nkomo omo na de mfa se tu na no nya no om ntimi wo na mfa so omre danse anko onya bi kura na ase nko osisi ni nyame yada o maso mpatu hu ana moyi Asem Mpe Nipa watima ko hutu a omonyenyem a wo de mfa so obi aba wo wana eye 4 wo ko wani ma no na o nchachiri na onto aso yesa be da bia maami so na nhwe na ewu ani yesa ne yale ne ba o ka kire yale no ma bere o ntum maame ne de nyame de wo be nde yo o di akọ obi o ko ma ne wo ma yen ne back be ma o di ko yeso o di mo na akọ asante number 2 ko ndi o di ko na wo ko o si ase kire wo de na be hu Dien ase wo mu ho se asante ma pon ne dia me hu aboa no unimu mu ano minimu omu o hye o munzo mi hye o munzo se minim ba ko na ekọ na ejina ona na ye ne media no mi hu ye nti we se ne se na fita no nya wo dia fita no eno no na so dia change ne tap no te se media na ena se aka ma me ne de wa wo no ena no de akọ no etu susu se wo moye se ne wo ne ho ti se de nka mo anu nka we nu mienu no ena nka aka ma me ne ba no wa wo ye no na aka tika wo moye 4 ndu de ya mi anche kro no afọ ba ko ne ba ma be ni fo mienu ti se ena na be ma so bi kan no so o ka che me se be ma no me ma mi wo ye no ma bi no be ma no so wo kan wa na achacha no so o ka che me se nso aboa ne bia mu ti ye ko ene yire no kura no mu nyina ne ba wo mu nyina no ma ye so oba na ne ka che me so mu di mu ane ko ma mi metwasi oba ne ameso me kan kakra bi ne se fa ne se o mo ye 4 se de wo kana mo ko changa be ma ne se se eno no
eno no ke ko eno no so na ye maame no ne maame no ne maame a wanyina no se me metompo na me se a oba ha de na me mpese metonti ne maame no no afa ne saa ne ba na wa wo no ne de ko kuro ni so. Okay, if you are producers na bodam ye be ni dey nti maame me da ni America nyina ne se ebi awu ebi ayese mentemi ho ase bebiri wakonya mienu omonyanyam o de ya nyimienu no ono no enu kwa mi ni se no onyim obanyam oye oba no kwa de obanyam oye ti se mi de na o medru se oba pe o de ko akoma to me wie ni mato me nsa afre no wate kan akoma to yem ya ondia ni ebe ha ni adwensa afre baba na ya because na twi aye yo 20 years die at least o se kabana 12 years nso mi nton wa ba kokura wa fa ni ko e wo ma do de kura Sompa che de kura bi kura wo se monye ba ko enkwala ne kura no se do se twuma se do fa ma ne yire no ne nkwala no kura ne yen kwase mama nya buta ne se aboa no ho nwuye o de to bu ase e ya asem o ya ko computer so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika dwane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Anyo said ya fra say ya nante fa montene so na ya trete ya pom afiwe Sompa FM 98.9 sunyane sabaka ya we na ya nante ntinete ya pom and on the 9th of November ya nyina ye hiem anopa no num ewo post office na ya nante afa tunyan amontene so ya bepie coronation park na eho ne yedura ye abiba up any abiba down abekoso meche eya aerobics ye nyanim difo a o mekasa che wa pom din ho etishade so say edane die ma onpabo anya ready adipamfo bankfo etiyefo ane political parties nyina saada no goloma shifo aye ready jamafo beba afetete ne begiagum na mo best DJs ama monyompa eye peace walk Kaidasha no say 90 we ya treche ya pom ade akọ 7 December akoto aba e ya asumdwe nko a aboafo ne 3A core capsules miso fruit juice 5G drink Frimp of Vibes Recording Studio and a 21st clinic walk with Sompa Nantibio na tinetine wapom. Oh darling, you are always on my Okay, sisi sema pomenteme ho ase no na da Sompa Asem Mpe Nipa ya asem oman mu ya asem obi anya ni nwia omia no ya asem omra sama oh for sure medas mama ya asem aye se bibi ha obi se ya
Oforisuo de bedan na yɛhwɛ na yɛpɛ ho kumasibre begidi ese sa asem se basa ya na bo achense obi bede mra be hye ne nsem no akwesa eno na ya na yenwanum bi nti asese ada ne ye ho no amfa ma na de koye na nsu ni nyina no de pepepe ye ne ye Oforisuo mefa kwanya we so ye besere sisi ye beto aba ye ma ye no ma enkoyi wo Ghana na jata meshi sisi accident ye si uti ni pa report ya ma light off ye besere da benes ano mo eto betwa misrepi opportunity amanya men hwe saade no isi amene o kasai menim se ba so amesia so light ne kura de menim ya bo mo chaw accident yesi na light wo kura na bia ke be hu esum saa ya kaka efa ne yakui obi an ke beto abezan ka no ma kofom kana fo penifo but still no ma mumia na emia yenko ne sai Oforisuo de bia wo semetra e kasa asemi se Islam sum sum akono te wote ase de o ma Islam sum akono na de won te ase de no komsheni Muhammad ya papa no ne nhihye wo de bae no onim ne woka Oforisuo ne na be wo so ame ha ni ye kwa kosie kamoni bi menim so oyo ba na bema na utimi se nipa no odi okomsheni Muhammad mra no so mehwa nipa ne kasa ne moto so na edi akire kosie kamoni no metuche ma wo mo Oforisuo yennuanom omodo mo enkramofo ye eskuo bi a odon kodom a Oforisuo yare da hokra na obia metima kase bia nipa ikura no mba koja wasiye no wo yare da omu nyina be enkramofo dom ho pa me na meka chew omu dom ho pa omu dom ho pa okay omu nyina betima ba be hwew okwa o kete na oda so no o yisika ma won fa ma wo no bia se no de ahyase te bedu time no mre bia be page na ya mane ya mamre da wo dom na ya na edu mre bi ho a na sabia koye nkate baako uhwani gu wanum na baako kofrem na seya na ekose no ma bi ye nhwe masa no ma na nkoso Oforisuo papa mo ko o mo se wo se o ye muslim o fre nyame nti o di ne kure to obeka ne kure Oforisuo o kan bibi wi ansa na obeka so obedi ne kure o komsheni ankasa papa no nya ni bebrefo ne normal bi obeye ye bia ne yade a na eye message se wa Islam so wonte ase e na sabe obekwati normal ade we ye kan Oforisuo ne sen ene sen odomu mabofom emprenu ni nyina so ye mpaibo wo se abonifache ma foforo ede na ekoba na so obi yamfum so akwa na nnantwa bedo na se o ma hokora na eye pepe na wo ka se bi Oforisuo anam se kwaku neka first no obi no Islam se wo di ade jano koko jano wo do ofu jano wo do bibi jana Oforisuo ba kuku eno he se bi wukura na bebia obi obefra ka cho so wabo no bia de wo ka no so ne kure pefe but nei de papa yi kan ya wadi ka twa ndro Oforisuo de na chese papa ne se bi o ka bia no yefa ntimi nyini Oforisuo ti asem ne o papa di ka twa ndro na asem mo amutie mo hwe yen se ye mu bi ne te na se wakola bi na ne te ene odi ka twa ndro se wakola no wo de stocking be sama ne bi se won ko bi o store wonya da azujo o di Islam suma bebeta ho ye kramoni e kana kra ampa ye gitum Oforisuo woni obi ofre nyame and obi a o ye Islam ni nya o ye kan pa movu a Oforisuo ho to wo ho to me na meka kirawo me de minim ni America because ye ne ye tum Islam sum ti enim se wo se wo be konkon na be so no konkon a Oforisuo e komo ne woda e som no enu di ya papa no ye mo se friends ayi sule se wo tie ye ne a ana wo bi tie onko kanche se ye kanasem o man ne kura enya dwuma oni Islam som no o komshoni Muhammad ya papa nasem obeka ye no oni echi
Nemoano. Because no maybe because was anti-memoir and a Ghana memoir. The Ako Reason Nessa one chow non contra of Oswald, Unye. The Akos were Ghana. It is a saying, I oh yes, roya. She said, Pan will be so what the Nadia Jow. And that's a first and sub prejudice and him. Tamani a tonton fortune in Sabe, I will do. Sabe or more with the baby store and a yama from Kola in the Dika baby. Omni Dika baby a king's war more. Obu akwa ni king e wona kola backward no no catch akwagu we are the kind it first na dum ni ade ubehu se ya bie store no papa na ye omo ni bakwa na kola wo gidi woni mu yenne no mafa ene hwan ne say nipa dodo say na obetimi de ade a esombo e de agya na kola ofosu ano den na kwa kodu 7 prejudice wa odo mu mabofom imprenu na sabe nyankopon na yi o mo so krata o so ma no na e cap na ye ma o ma no ko hia mienu ene tama mo ayi kwantabisa mu firi wode one ne ba no e be yire wo fi opa because beka wan no ye pele toto unti o papa se manza no akoma wakokasa sa na be ko so because what ne to na wonim se baby adane keka kono ebe ya niguase no sa frɛ wo mo e ba twa sa na ntwe de na ye mo ka no ampa eye ma me ne dia na wei wo de kopo a obele ne wanyanam enoma we koso obi tie ni sa na ote ovoso na ntwe nsɛm na ye ka no se na ntwe kodi obi ho a because ya de na ntwe ye ka japade wo wiase na ntwe ka ho because sikafo no se wo ka na japade a efritete bible mu nsɛm nyina so obi e kan na japade na wo na ntwe a edimu pa eti sa na akoso akodi di baabi obi wo de wade ma na no nim se edimu ofosuo na wani nkɔ ho a na sɛ mo na wo na wo tibisi na wo tibisi ya papa ya sɛm okay me de me ka che ni pray na sɛm bi na waka me megini de because we de ka twantro se ko ya na sa nyame ampata na akolai ankwaya no pete no koka na we ye koka na sesan ya ka maami ko ye nka ba ko pe anase sai bi na go be hu de aka de nka kwa maami si na ndwe ye me dia wo so ko be hu ofosu adu mre bi hwe emre bi ofosu azem we me ko public toilet na me ro matale sen ho asem we me wie ya atale fabu so bi wie wa fakọ ofosu me de me hu sa na ko vie hey, wana fa matali wo fo so boni beri asecho asem ya cho me se me ram matali se onipa ne pabam wan hwe kankan be sanete un sa property adu me bi ho a wo fo so koso awia pa wo pon so aboni pa ya bro so fo so mi wie ya pabam me nche sengecho me de me hu sa na ese trot me ko mi ka na me hu fifre me boa ya wie matali wo toilet so ofosu na we na didi mu na raga janjin hwade e wo no ofosu e checheche se de ehu na hwe atade na shakwa bi adam se masampa chobra atade media no gina ho bese na no menu nyina goji ataye so uyi free toilet so meboa na o gina ho afeya nkutudwe ko fo bese wan kan ko mamia boa fosu e wa kan ko na satam na chew eti mami kase ne nantwi obehu a menye na chiri obetime hu but abrante papa no sule no atete nantwi ne bia kwa kugu baabi nemo me yebefa kwanya we soso ne aka acha nipa mami we na mfi a wo kane ade a enne me ye na maye ye mfa nka asem sese o nipa bonefo adoso enti na me ka kire okoko hye obi nsa wagya pade wo baabi a sa me ye na maye na me tra ho na obehwe no me so ya mo nkohwe edu me bia yetufu amuso mo mfa bi na obetimi jana ade sa ade ma obi hweso ni koko no agya so ma hweso ni na wote ho na wote anum na wonum bia na wo ginani na wo kasa mi wo koko sankole o mi wo koko sawi na wote ho no afre no atia koko no abre eduru se besi abo na wo sesa se bag sai afa no oko a na oko ani hwehwemu na makoche o ye ho ofoshu ya chama nipa bi ajapade be akodi di baabi chama nipa bi ti ma yo mo de ho me hweso ni de o ma ha me de nrade o ma ha o ni yakeka ne sa
Mami ya mami ya kwa bi so no na lumbe ka ba me so me blemu ne kakra. Mami wa wu kan wo hwe age ya na say yes a wo kan ya. Mampa hwe. Mami, mampa hwe. Se ye bebu sha se nantwie mienu ase mensa aka de mawa. Wo kura no bede na akoka nantwie. Eti se wo pere de a. Wo pere because ya se yantwie se kofa mienu no kura se fa. Eye den a wo de omba kogu ba bi wo de omba koja. Na nantwie be na mami aka nantwie. Utimi nka nantwie so. Nipa na be se na mmom no wanya futu sam. Ye de ebedi akire. Baby nantwie ne wo bia no se ebi wo ho a na ye maami dia sule ye ka chense ne kura wo kan ye no se won do de ne mo mabofom no o ma ne kura nya dba na baby nantwie maami nantwie bi obi a o fa meka ho na mmom ye tufo mua sebe mo no ma bi o ba bi no na mo agya tra so se me de me nkohwe ne ade me sra mo ma na nyansa enende nipa si ko no ofosuo be ma o se first se mo nam koto aduan na mo nyam fa potori akese na mu nyama tegu na mu nyama zadam enne wo nu nwanam wo fa potoria no ahwe wanim wo so so fa wo de wo soro wo hwe wagya wo kwan ni wiase ye hu enti abese mu mie nsua no ma bi kakra na emre da no ho a ye ni nipa ne nsua da no ise Ghana obi ada ne no obi ada hu sa ba ye betu yi obi ayire no party si mienu obi ayire no mo ba so a gidigidi bo ka so kokromote yo mo de a Oma anyire omo ho a obi asua nyansa ofoso abatuo bibia mo obi asua nyansa edide pese ya kan nyina ne se nipa nhwe yie awo ya brabom na wi so man o box no makacho se no one ma o box na anya fast ya obi do sika bedwa nanka wo wiase okay eti asule wo tie ne a ye wie ofoso asemo ye wie sule no ye hia ne ha omra ma kirem onko ba bia wo ne nye visa eni wa ka kire se omra no mechirem no ne maami mebonkru babia maami na ntwe wo ne so far as me watwa ntro wone ne ba na dwen anya ba kwa no na nko ba ko de memenyi sule ni maami na ntwe bi da so ho ne mo maami nso de makache no do ba ju atrema wonye vai wono aka ho bi eno ama sule de ne se kan dwa nanka nanso wode abeda ya foso ye babo ane ahwe ne kura wom ye ba kodu ba bi ne wa advice bi e de baba maami na wate ne wase da so Azigblibo Sonkalu Kagoka from Beni Dahome eye togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke ba Ghana memhano dodo no na waboa wamu togbe ahaban keke ba santimam hano enipa dodo no na waboa mo honhom fam togbe ahaban keke so no e baifu oye baifo eni to baba wura busuanim de baye eye no 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 mo kwa kodin komo ma ntiase a eho ene obekirem se ne powers ya odi free Beni ba ye no ebi eda so ginam ahaban ko awu ene ote ede ye nadwuma togwe ahaban kekese menka ncho se tumi wa habam eno tiatie bia da ni konua da wo so no na wo tete wo ha wo bre wa brabom no ye fa koda togwe ahaban keke wo afijase akwantempon no so kro bi efre ni bomfa enu tuduru bomfa kro nu so awusu besi wo bomfa hospital junction mana ye ba bebo no togwa haba keke akwani ansa so obetumi aboa wo wo se wo yisika de boa wo nwia wo yisika de boa wo maame wu ye no ye na akoye ba ye no free ho no nyoma ekofom what de sika aye adwuma bi free ho no nyoma ekofom wache obi sika ekofom togwa haba keke se so sika ekofom so to ekofom a yemfa emra meda togwa haba keke na o mai so to nim na empokura no sika no wompagia emfama wo se bra ne bo ho ba yo ewiase asetena no eye bambon kuto no ahwe ye obi de wo se kai ebedwa nanka ya pase ya kotogbe ho ne de asem koda no a 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 we togbe ahaba keke ne ma enuti orofo yenko hwe na ye ko loss yan kache loss yan so ye na wode lossin heba mesha abadwaso sa no de lossin loke mesha abadwaso ye numbi ye wane ye bone ye yade enutidi madede ne betumi atu ase na wose me kan to se wode duema capsules ni duema bitters no so bi abadwaso orofo duema bitters no eno na di ahimpa
ewo Ghana ni wiase afa na nyina yentwitwa bi yemu bobi ye pebi kura de agu ye paabum na yaton ateso mfaso a Los and Semen kan chosa konya no da ho esa ne tracker kese no ebi ne nam na ebi enenam na huhu bi na hu behia so be pebi na waton so dia ye de ma no baba 220 trotro manwen ebebo yi pa na emema no kire se durema bites no enam no brano a ewom no ti no premature ejaculation no so boa no power pa untimi nyunso yi a odofo yenko na yenko nom durema bites low spend count no nyina ebetumi aboa koni ansa nyina so 0242133577 0242133577 durema bites o si twabi ne gina wo na so kama club de odofo enua ni bia club enua ni bia club bia ba Ghana member na cheyi na Ghana voaji club bia tumpa club bia no ba ye na ponto abedinto eyiyo no nyina da club bia ena ye de eyo chale ye ntwa bi hot wate abra ye ba bedidi ye mpa ye num club bia no be ma ye num atoso kama pa bi sinchen na ne na wudi edidi sa na mpanifo no moyo no na meka cho se club bia no e ba ye no dodo no a ena agya tum to odofo ye konye kope club bia twa kwan na bia de eno ane club wo oba pemfo ntimi num club ye sa na ndi fi ndu twa club ye no fo asem nkoso chale ye kotwa bi wate na club ye ano de ne papa abrewati ha Ofoso bema medase na mamenchia yetiefo ne ahwefo ma adwoa wo lande mamenchia ne yete ne nka ache kakra megidi se ne ho ye maso fire nso ene Mr. Gabi munyana ye chia wo mo na ofoso bema 21st clinic yenchia Bra Prince driver ba konso no so ho no so mfa edwumediem so mo wani mu ha mo monitor program no ne rich mo nyina ye chia wo mo of also be ma ohwe Lucas Mpe ti donkru nchemu nwotwe na Bra Sakios o chinchim ko fon sajeje won ne ma ne won sika wa bra ne ni kwan so oye sa no o share Kristo no o se onam kwati kwan so anase nkontompo kwan so age obi ade o so obo ho mpre nan e de ma sa nipa koro no na ye rasule said do no ankasa to na numutuo se oye muslimini odi komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam achi enu nti na obeka nokre e de na si ni kwan se initially na se nkomotwetwe na ahyase no adenti na wanka nokre na oka se aka na ntwe ni baako na afi ni ba ni be yitu mu se we so ni na ntwe nko aka se akoye mienu na obeka se me ye kremoni nti no me ntwa ntoro na se me ka nokre enu nokre be na waka ofoso obe ma ye nipa bi wo ho a opese wo fa kwati kwan bi so na wachinchim nipa ansa na waji ade anye wo no modia obehu na wode aye no ho ye ni yehu no mekeba wakobi ni alaji enu ne kosi sen ye ya ade bia ye nwene se ade bia ye be no wo wiase no mo no ehun sunsuanso no beba ye so sa mu da krampo ma ya ye beti so aba ansa na ye fra asase we se so na me de Jeremia 17:11 na eja no kwan so aso obeye kwasea na obeso obune na mu afa edema na ne mana minim so mu ntina wo pledge apade anya ne dia ede eja wonom na wan hwe obeja wonom nyanka ne nwisia ede efra asase we se so ntino wan hwe no osesa na akwan ade na ye maamre da na nhwe no menyini se ye mienu pe na aka omu dooso se nya miensa ana se nan ye bedru num enti wan hwe na de ye wono no wan fa de ye maame ne dia no wan fa ba no na wa mayi okwase akire no enti obi a wonim ye rasule of so ye kuro no kra na me refi ahinkuro ofin so ahinkuro sule ye ka cha obi onim ne bia so mo na mbeti no on ka cha maame no se empo no mu ye num ma ye wo no mu nti no me fa me no kra nyo na wo pe na de befa eye nie se na hye ne sitie se na mu ye nantwi a eye anam kon ka se eye nantwi ne ye mienu pe nti no enka de ne nyira ma maame no ka wo nti ase da nti nantwi no mo dos won fo mo mla de ye ne de no mo fa hye kwan so ne mla kwan so on fa ne de na maame ne de na esefata no so fo se be ya asumdwe be ba wo hwe na wa mpere wa ntuma mpam ne ka wo kwam ye de abotre ne bobra ye mpe ye ho wo ekwan kwati kwan so no wafa so na opɛ ho wunya ho wi a wan hwe abeti se abo ayi no obekwa akwa pem kwam na ho metwetwetwe wan hwe a sika wo de free wo de nya free na ntwe no wan hwe ade bekwa akwa sayade anasa wo ba na ade bebo na ho ka wa able ni kwan se basa
enti wo hwe no nsa na adwen no onye de ye ne wiase wo ye papa eda wanim wo ye bone nso so a eso aba na obetwa bone aketua so ese no wo nti wo hwe na wampetu anwu e wa bla ne brenso ye fo so be ma me dase. Okay, yekọ ahenkuru na etia matie ne se sule no nko na enantwi okuru ni so. Enti omo ahenkuru a mu tie dwumade nyina nim sule kuru a ye ka na asem. Me asemba se ya na me mpente muaten. Anu ti meka kire master sule se mi ankasa mama me bofo tren ankasa ba o mi chief producer wa ba ho. Abna wo ka se nantwie no maami die ye baako obabe man so so atwa ntro se da bi nantwie we kala we so de e maami wo de baako aka no papa no ko kire tuntum ma obe kire fita se na kwa bi so maami nantwie akwa ye mienu na se nantwie baako ne de aba abayen emfie druenu maami enti ono ne maami nantwie nkoa no mde omo na omawu ana mesre masasuli do nim no bia nkobo na betri se Sompa Asem Mpe Nipa ye kana asem omra meyi na no se woni mpefe se maami nantwie a ewo ne ho no se wodi numu a onyina mozramifo gidie so mfa maami nantwie ma no every so kwa asante ni ntia me wofafo fa ya service fuo mu ye kremufo me maami o hospital sawa ba mu ye kremufo empo me na jase ya de meto no kura no ye kremuni me wofa danso abia mo na di me maami achi pe o ye kremuni o mo ya asante kremufo wo mu ntwa ntro me ko ni ntino mbehia me hu kwan mo fa so mo kasa. Eno tie beka tre masa sule se de wo firi ni kuro mbetna kuro wo ze ye fro hosei ahenkuru ache wo ye ne asantefo na fa entimasre ne se wo ma no kura enadi na duru baabi na wanhwe ye na ye wadwene se wo de asisie beku obi agapade ho a wanhwe ye na wato na nanom se empo wo di sika beto aduru efise wanhwe kama betua wo so ka. Eno ti yanka kire masa suli se wo kina mefre no na wo mra meyi na no na nantwi ade ama wabaye 20 years de ntima me die be bone nko ana da bia no ne maame nantwi na ewuo enti afoforo bi omde nantwi abagya de omde ne bi nwu ana na nantwi kro mu nwu saa nantwi mu ntese nkokọ nantwi mu nwu saa eno ti ebesre masa suli wa hinkro se Oma no kura nadi sana yiri wo ho a won tuni kunofo efiri se maami no nantwie mienu ne miesa ade ma no for 20 years me Osei Aboagye mentiase anya sa so a fa ko ode nantwie ko asante mampo maami say she can easily identify ne nantwie to nko no ko chene nantwie tetetetetia no chene nantwie no mfa ade ba ne asisie no edru baabi ahon ntina kwakuya jama wurew maami wo so ne maami na ye adwuma etiemu sa na brabo na kwakosie ebia nantwie ba ku mienu na maami so odi kwakoko titini baabi ye ne hene na se maami obo na brani sun se na me nantwie tomrade ye se nantwie na wu na hwana ye ko baabi ade nantwie ko asante mampon na maami ponte ne nantwie eye tietietia master sule me kasa nko akira producers mfre no na baby ye de tse no ye mfa nhye ho efirisi ya mfa nhye ho a ebefira to ma me ko akoma to ye mwate ko akoma to ye odo ba ko ja obi a oba ne epira odo ba ko ja obi anokwasem oba ne pira to wa ya si o akora no me se na me din so je si so nkwan si so ana ode ne sa ko no ono de ne ba na mpira bi to odo ba ko ja obi a de se ne tie bia message a obi nya oba ne ta pira nti ukona maami nwa do eno adokon na waposika dibi kwaku bra na waton ono na dibi na waposika de betobie de wi ase na wo sa akwasa ni pesisi ni padoto wi ase ayi hu sese fosu enti kwaku na ka me pe nsese ye o mo sese ye no se bia bosumesu be ma ni sei ye beto nchini sei na abrew
yɛbɛtɔ nkwae sɛ na abrɛwo ɛna saa nhyehyɛeɛ no ankɔ na ntuɔkɔ a na ɔde mmradetoɔ deɛ a kame ne maame wɔ bi ka abata ɛhwɛ sɛ nantwie so ɔmo wɔ years nantwie wɔ time ɔde wo nantwie ɔmo wɔ year biam sɛ ɔmo nim no ame ewie amanfoɔ bɛfrɛ akyerɛ nantwie ɛmfa ho ne 20 years a maame kan ɛna ɛmfa ho 10 years nantwie no ɔmo wɔ nantwie wo na ama nipa na ama sɛ nantwie no wo na ama nti yɛntete film ne yɛhwɛ adeɛ so nantwie no na bi a ɔmo yɛ aketesia anaasɛ na ɔmo yɛ den na maame na ɔmo susua ɛno nso years no wanhwɛ because nantwie ne nipa nantwie wo na ama ɛwo 9 months eti maame yɛ de obenya bi afirim 20 years eti yɛhwɛ no na papa no onfa ne kura nyɛ adwuma na yɛhu kwan yɛbɛfa so because ano ɔden ɔmo no kura menim sɛ maame sɛ oku ɔmo webe dana sɛ ne kasompa akyɛdeɛ kura no ɛda ya ada wana de fa awo de betua be ya ye hwɛ yɛ kɔ akɔkɔgye na ntwe be numu a womfa be nya sompa de kwa de ofoso sɛ maame yɛ ka kodu baabi na ne saka na ntwe a ɔpɔ wɔntɔn no tonton esa no ele brebeba because de bia ko be ka so na ntwe wu tonton no fanya bibi foforo kwa ku papa no yentu yansamfre no oh yeah na bibi atimi kotote de mai o mekire no kode wum na asomdie mra de bia me kan opem kwa na pese o tena secha mfu obi ade anya wo de obi de 1000 becho obi 50 pesos so no benya asem obekum enti eya o munhunu sa na ma no so mfra wo fuma japade fa no na afi wo dwene wo nkwa enu abara bonso ho no ohun de wi ase ne be yo nti obaye ehia se otimi ba na ebu se ono a na nipa kasa na hwe na nikusu ya mo otwa ntura otimi o ka no kore no ntura kwa anya twawi wane ne ba ni atwa ntura bi na that day the assembly ho ani e wo ko kwanta bi se free one obi frɛ o obi o muka se ni o sa akwa wa no ye pede pa o muka se ni nyezi o sa da bia me tu fo sa akoda we o be di nya boro no ka o so wa wi awu na ebo wo no edi me wi na be wura mbe ka sa be le was da minim kamis minim sanki yi wan pa ma no say what wan na to o muka pon na ya ma ba sa akoda no ni dida no amuka pon na o ni di obedi di kwa man nam do mbatu punu ko pa wo ye be ko widi mu no wa semba meka bi ti ba advice ye be nunum ye dru ba bi na se maame advice na ye ba advice no ye be ko ba bi na nhwie ni wo no na maame nkohwa ni die wo mu 88 05513131 05513131 0548 931 0548 931 na yenko ni yenko hwese na ntwie no maame no point ne de etete because oso obehu ne hu obehu no ebeboa pa hello okay yey Osei yey ayere ahudi lele you see one time ya meka because the normal kono to be at the for tigale so because no the more for omo aye ni share bi o ya no paganity o da form na me share no do job for me na nangre I just suppose to know there kama pa bibi akoso so cross ni be dia hye kama pa oba ni bana baso inside the nation doctor kokofu wa Oba, the question me, my minute dear, you will say so bad. Bemu Timmy said, Gary, shedding quantity as I bought the powder. They can tell you. Almost basket, so colors no ye, Juma. It's a rainbow. So, na sabi ingredients and can make it for me sabi full of me if you don't sabi you mama kwasi there's no big to my work there the mama kan ya sabi say ke bi dance also oba ho no oba crash ya no so papa adi na nche ko ba bi fufu bo si ya we the same thing ibe bia mama na nche na sabi owu man ba be se no na ya na wo dia dia mo ti ase so fa si sabi ingredients the ko bi ni baby ye ne be ti ya ye mama no maka mo dia si no me saka na ntie na
on tongue so and on papa be in Tanya nation we have to no okay hello yeah catch him say open so flash TV no hello good evening my jo katachi papa me kata fini techi man yenti o papa on say nanti 1 year pia nanti uba ko 1 year pia nanti uba ko asana pebre su no muta wo pa to pebre se nanti wo okay ante 1 year nanti pia 1 year no uba ko wow nanti so ansa no pe nya de wo mi no so no lack enye ide yenta nyo muta because of you sama in fi o techi man okay ya beda say na ye pe na nhwe years no ban span no ye 1 year which is oni nipa wo pepepe hello baby afrefre udi ke besra se twe ho free TV no ho na ye ni komo hello ni number no what you make hello baby afrefre udi hello metonka yenti o na ntwe maame no sisi no papa na sisi maame no so okono okoko na ntwe okwa odogu ni na ntwe okay hello na ntwe maame no sisi no hello so okono okoko na ntwe okwa odogu hello Asem hello baby afrefre udi hello what me kan baby afrefre udi chese na ntwe de owo afiafio na owo afiafio no so a ye to so miensa no so owo ba obawo ba ko yinu miensa na ebe to so no sa ne ba na owo ba na wo enti na ntwe ni de ntwe ni dia wonye bi ba if 20 years na chese papa no osisi maami won kwaku calculation no maye no omo nim na ntwe mu no wo 1 2 a the total 3 no maami no ba wo bie mu ne ba no di ka wo ne ba wo okay hello okay hello baby afrefre ma joso yankoko yanim baje afrefre fumai okay na bajo no na ntwe wo wo mi se na ntwe tini ba wo ba sa na ntwe ti nipa uye na ntwe wo nipa omo nyina wo so nko omo nipa nyina epe no mo ka no ke ni ye na juma yi okay wana ma na ka no so wo mi ensa na to so mi ensa na wore ni ba panyin ne ba wo ka na mo de wo okay da ma se na cheso wo sisa wo sa ne ba no wo sa wo okay hello baby afrefre udi hello what you mean yen kasa hello what you mean like two no hard drink hello baby my jo so katache yenti o nfiro wa bo bia afi bia o ba ko siri o siti maame no nti bia afi bia o ba ko nti oba 1 2 yet of 3 no no ne maame no so o nti o siti maame no okay nti ya o maame no nti no so nya ba anya so nya be tete ye 20 years so nya be tete okay Tiaban sa no wayira na ntwie na chi edom kwa asantuma pon wayira na ntwie na chi okay hello hello baby afrefre udin
We did Kofi Mayode. Kofi Mayode yampa. Nemchi and the Clamai, we didn't know about it. Clamai were war, the mouth to some and son. Hello, me, or my man was our boo. That came in and did by me. Maybe I'm a tenor of the mention. Okay. Into see my man. Okay. Hello. Yeah, for friends here. Yeah, for friends here. Now, yeah, best what you kono. The Apostles Continuation Church. Anomaje patas here. Akoko super si ho enu omo senior pastor Stephen Odru ono ene kandifu a obehwe na ye de no akanya me asem ya bompa ya no mpa ye dimpa ye efri se nyankopon ye kokromoti o usan ho bopa enyi de biada ho adwuma na the Apostle Continuation Church omo fri anomaje patas ye akoko super omo baba bedie no bi ho ayemfa imfa. Hello. Okay, birthday bi wo ha yen twa na yen ko na nkomia no yen sori so na ye bre n kakra kam yampa. Hello. Baby afrefre udin. You got that for Saturday. Pani yenti o. Sule wan show you online, you wan show you better ne ho ba kire no. Yes, because in training there, wan show you some manager wan show you better online. No, okay. No, okay. Yes, sir. Hello. Oh, line 2 no more. Yeah, many pantias say the voice of the people is the voice of the Lord. Shedi nipa nyina ka kwaku. Wallahi kura sa bem. Shedi nipa ka. Eti kwaku hwe statistics no. Wo hwe se do musika no a wo 1 2 3 a ndodi ka wo no ne maame na bewo. Na je se omasi atre. What ma say? So omasi atre dia na 20 years. Ye kasi ye tu ebu asi asese. Wo de maame na ntwe ka. Ebi wo mpa na ebi wo. Wo de maame na ntwe ka. Wo de maame na ntwe ka. Hello. What did you be so can? Enti me masanye mama nkwan wo ko wo ma bebu mama no so awo. Mfie duenu ni. Me senti no do mko asante mampon no. Hello. Okay. Yanko ni mfa birthday no. Birthday ya hodo bi o. Okay, lady otiswame lady. Enti yanfa happy birthday so no koma lady. Ahofedua it's your birthday rade nkoso ensure no man kwatentia ahoden ne apomuden ewom adanko nim nanka ada opani ominimo no semente swami ya unse birthday day ya no watna swache swami afro hada otiniku side ho enti mo meri fie no sa side wa se romance e hwa na okasa hona lady otie Debbie na se bi anim lady nyakopon ko so ensure wat normal ne pamu so ema ewo abrabom happy birthday to you medofo yam se no enonko a ho ma ko sa wa chiri bi enti ye fa lady de ensia ne kanche obi a wotie se wada roma wo hawa mane bibi tete wa yokoda na wo pe baby adwane akwakoto a Asem Mpe Nipa dwumadefo ye se braso ame kuma se ho ene ye kira kwan no ewo anase frye ma no 0243 585878 0243 585878 ana 0552 095593 0552 095593 ebi abefre bia no won sabeka ne atimi atwetwe enkomo Miss Nelly Dean of Students Christian Service happy belated birthday to you radem koso ensure na onye wado madam ye do papa wa nkwatenti ahoden ene apomodin woman na yes ready ama okidi Gideon communication class rep one ne dom ni nyina communication level 200 for no omo se omo do papa for so bema yen sole adwaso yen sole akoi na ye de nchakase ko akoma na nafusu sapon o ye dama hene sa na dwoben enso ye da ho hene
na memfa nkyia kese nkoma Afrisika Aboagye Sterling Height Peri.kg2 me maame na me basa no yakra mo yekọ nyame adoma wo kyena ebesa hia bye bye.